Recording in 이거 소리 누가 이중으로 켜놓은 것 같은데요? 소리요? 기도하고 시작하겠습니다. 맞았어요. 오늘도 저에게 귀한 기회 시간을 허락하신 하나님 감사합니다. Энэ өдөр чинь биднэрт андан танаас суралцах боломж өгсөний төлөө талархъя. 하나님 앞에 합당한 일꾼으로 준비시켜주심을 감사합니다. Эзэмийн таны өмнө зөвхт нэгнээр амьдрах энэ тулд та биднийг өдөртөх болтугай. 저희가 듣는 모든 말씀의 가르침은 저희 복 있는 장래를 위한 말씀임을 믿습니다. Эзэмийн биднэрт зааж байгаа таны бүхий л сургамжууд нь бидний ирээдүйн эрүүлийн төлөө гэдэгт итгэж байна. 왕 되신 하나님의 통치를 잘 받음으로 하나님의 복에 참여하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Дуулуур дээр заавар дээр бид дуулууртай байснаар таны өрөөл нь бидний дээр бас байх болтугай. 통치받는 저희를 통해서 많은 영혼들이 하나님께 돌아와 통치받게 하여 주시옵소서. Бид таны өмнө дуулууртай байна. Бид нэг бусдын өмнө үлгэр жишээ болсноор олон ард түмэн тань руу өдөртөх болтугай. 하나님은 저희의 참되신 영원하신 왕이시라는 것을 확실하게 확인하는 시간 되게 하여 주시옵소서. Эзэн бүхэн бидний хорон цаан бидний ухаарах цаг болоод өгөөч. 설명되는 것과 깨닫는 것 모든 과정을 하나님께서 친히 은혜롭게 주장하여 주시옵소서. Таны үгийг дамжуулах, өргүүлэх, бас сонсож байгаа хүн нэг бүр дээр таны өдөрдамж, таны нэгүүлсэл байх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирэн өгч байна. 아멘. 아멘. 소리가 좀 작게 들릴 때가 있는데 한번 생각해 보시고요. 네, 소리가 작게. 오늘은 계속 6장 Өнөөдөр хэдүүлээ 6 дугаар бүлгээс үргэлжлүүлээд үзье. 1-р хаад 6 дугаар бүлгээс байна. 6장 4절부터 보실 차례인데요. За нэгэн хэлмэлний 6 дугаар бүлгийн 4-өөс 사전 피카로 선님 세 번째 큰 제목입니다. сэдв нь болохоор 3 дугаар том сэдвүүдэд орж байгаа. 전을 위해 창을 만들라입니다. За юуны хаад тэр хаад номны 4절 1절입니다. За хэлээ 6-гийн 4-өөс хэлж байгаа тийм ээ. За өргөөнд зориулаад ийм хараа юу хүрээ болохоор гэдэгсэн. За энэний юун дээр ишлэл нь болохоор 4-р ишлэл байна. 6장 4절 1절만 읽어 주십시오. Өргөөнд зориулж тэрээр хүрээ ба сараалчтай цонхнууд хийвээ гэсэн. 아멘. 예, 아멘. 읽으십시오. 전을 위해서 창을 내라는 말씀이 여기도 담긴 교훈이 있는데요. За энэ дээр болохоор юуны ямар нэгэн цонх хийгэрэй гэсэн тийм ээ. Өргөөний цонхыг хийгэрэй гэсэн. Энд бас утга учир байгаа гэсэн. 우리 집에 집 안에 창이 있어야 하는 창을 만드는 이유와 거의 비슷합니다. Бид нар болохоор чи яадаг вүлээ гэртээ өөрсдийн гэсэн нэг тийм цонхыг бий болгодог шүү дээ. тэрнтэй бас ойролцоо. 빛이 들어오게 하는 목적이 하나가 있고 또 외부와의 교통, 외부와의 뭔가를 주고받기 위한 목적으로 창을 만드는 거죠. Тэгээд цонхыг ер нь хийдэг шалтгаан юу гэдэг вэ? Нэгдүгürt нь болохоор гэрэл гэгээ тусах гэж. Хоёрдугаарт нь болохоор түүгээр бас нэг албаа зүйлийг өгүүлцэж авалцах ийм зорилгоор цонх хийдэг гэнэ. 성전의 창문은 오늘날 우리 집에 있는 그런 창문은 아닙니다. Тэгээд одоо энэ юун дээр ярьж байгаа
Библиэлд цонх гэдэг энэ агуулга болохоор чинь бидний одоо өнөөдрийн нөгөө нэг цонхоороо хардаг шиг тэр агуулга бол бас биш байгаа. 단순히 사각형으로 구멍을 낸 그런 정도의 창문입니다. Ердөө нэг тийм жижигхэн тодорхой хэмжээний дөрвөлжин хэлбэртэй ийм нэг агуулга байгаа цонх гэдэг нь. 이 창문의 이 용도는 창세기에 처음에 기록되어 있습니다. Тэгээд за энэ цонх гэдэг цонх гэдэг агуулга болохоор чинь анх Эхлэл номон дээр бичигдсэн байгаа. 창세기 6장 16절에 노아가 방주를 만들 때 거기에 꼭대기로부터 한 규빗 그 아래 지점에 그 벽면에 창문을 만들라고 기록되어 있죠. Эхлэл номын 6 дугаар бүлгийн 14-ийг харах юм бол тэрэн дээр анх нөгөө энэ Ноа хөвгч авдрыг барих үед тэн дээр цонхны талаар гарсан байна. 그 다음에 8장 6절에서 7절에 거기도 창이 기록되어 있습니다. 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол түүгээр бас цонхны талаар ярьж байгаа. 까마귀와 비둘기를 바깥으로 내보낼 때 그 창으로 내보냈다고 이렇게 기록되어 있습니다. Тагтаа гадагшаа гаргахдаа тэр цонхоор гарсан гэсэн агуулга байгаа. 이 두 구절에서 그 창이라는 단어의 그 단어 자체가 원어의 단어 자체가 다른 단어입니다. За тэгэнгүүт тэн дээр гарч байгаа цонх гэсэн агуулга болон өнөөдөр гарч байгаа энэ агуулга хоёр болохоор яг хаа ижлэх дуудлага цонх боловч утга нь болохоор өөр байна. 먼저 6장에 있는 창은 빛이 들어오게 하기 위한 그런 목적이 창이었다는 것을 원어가 말해주고 있고요. За нэгдүгürt нь болохоор 6 дугаар бүлэг дээр байгаа тэр цонхны талаар болохоор чинь тэр бол гэрэл дэгийг оруулж гаргахад зориулагдсан ийм цонх байсан. 그 다음에 8장에는 외부와의 교통을 위한 창이라는 것을 또 그 구절의 원어의 단어가 말을 해줍니다. Гэхдээ тэр нөгөө нэг ийм 6 дугаар бүлгийн цонхлоор чинь гэрэл дэгийн төлөөх хийсэн цонх байсан бол одоо тэр 8 дугаар бүлэг дээр байгаа цонх болохоор чинь гадагшаа гаргахын тулд одоо хаалганы хэрэгсэлтэй цонх байсан гэсэн. 그래서 이 창의 의미는 우리의 마음이 하나님께로 늘 열려 있어야 된다는 것을 말씀하는 것이고요. бидний одоо зүрх сэтгэл эзэн болохгүй үргэлж хандсан нээлттэй байх хэрэгтэй гэсэн ийм агуулга. 마음이 열리게 되면 눈이 열리고 또 귀가 열리는 그런 변화가 생기게 됩니다. Хүний зүрх нээгдэх үед нүд нээгдэх үед бас чих нээгддэг ийм юмтай. 마음이 열린다는 의미는 하나님께로부터 말씀을 받겠다는 간절한 소망이 생기는 것이 마음이 열리는 것이고요. эзнэрөө авахыг эзнэрөө ойртыг гэсэн ийм сэтгэл зүгээрээ эзнэрөө хандахыг хэлж байгаа. 그때 말씀이 들려지고 깨달아지는 것이 빛이 들어오는 것입니다. Тэр үед нь яах вэ? Эзний одоо тэр нэг эзний үгтэй ойлгогдож эхэлдэг ба тухай тэрийг бидний үжилдэг гэхээр гэрэл орж ирсэн гэж хэлдэг. 우리 육체가 거하는 주택은 창을 바깥 세상을 내다보기 위한 창이죠. За бидний одоо гэрт байгаа болохоор юу гэвэл юуг харж байгаа тийм гаднах орчныг харах гэж байгаа зориулалттай ийм одоо юу байгаа. 근데 성전의 창문은 세상을 보기 위한 창문이 아니고 위로 하늘을 보기 위한 창문이에요. За харин дэлхийн Библиэлд байгаа цонх гэсэн агуулга дээр ярьж байгаа тэр цонх болохоор чинь харилцааны төлөөх тийм ийм зүйл байгаа. 항상 하나님만 바라보고 하나님만 앙망하기 위한 그런 간절함을 우리가 각자가 갖고 있어야 된다는 것을 알려주시는 거죠.
Өөрөөр хэлэх юм бол үргэлж нэг бурхан руу хандсан ийм зүрх сэтгэлтэй байгаараа гэдгийг мэдүүлж өгсөн ийм агуулга. 그래서 디모데전서 4장 9절부터 10절 적어 놓으시고요. Хэдүүлээ 1-р Тимот номны 4-ийн 9-с 10 дугаар ишлэлийг та бичиж аваарай. 우리가 하나님을 바라봐야 한다는 구절이 많이 성경에 있음을 알 수 있습니다. Бид нэр Библиэр болохоор чинь бурхан руу хараа гэсэн ийм агуулгууд нэлээд энтэнд бичигдсэн гэдгийг харж болно. 그러니까 하나님을 바라본다라는 것은 하나님께 소망을 둔다라는 그런 의미가 있는 거죠. Бурханыг хараа гэдэг нь төлөмөр утгатай вэ? Тэгэхээр бурхан дээр найдвараа тавиараа гэсэн утга. 그래서 디모데전서 4장 9절은 모든 믿는 자는 하나님께 살아계신 하나님께 소망을 둬야 된다는 말씀을 말씀하는 게 그 구절입니다. Тэгэхээр ялангуяа одоо энэ дээр байгаа тийм 1-р Тимот 4-р бүлгийн 9-с 10 дээр байгаа ишлэлээр харах юм бол бүх үндэстэн одоо эзэн бурхан руу харах хэрэгтэй гэсэн ийм агуулга байна. 그다음에 네 번째 큰 제목입니다. 성전 다락을 만들게 함. За энэ болохоор 4-р бүлгийн болохоор чинь юуны сүмийн за дээвэр 아니죠. 목사님 다락은 뭐였죠? 다락이 다락은 그 밀폐되어 있는 작은 작은 방을 말하는 겁니다. 작은 방. 근데 보통 이 작은 방을 그 천정 위에 지붕 위에다 보통 만드는 방이 있는데요. 작은 골방을 말하는 겁니다. 골방. 사방이 막혀 있는 작은 골방을 말하는 겁니다. тэгэхээр дараад нь 5 дугаар сэдв нь юу байсан гэхээр сүм дотор жижигхэн юм тусгай газрыг хийгээрэй гэсэн. 그러니까 골방이라는 말씀은 그건 말할 수 있죠? За тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ яаж юм гэхээр чинь дээд хэсгийг бидний дээвэр хэсэг дээр 그러니까 우리 사모님한테 물어보는 건데 골방이라고 설명하면 되겠죠? За тэгэхээр хэдүүлээ 아니 통역하는 사모님한테 물어보는 거예요. Өвгний уг тасалдсан юм анаха. Миний интернетд байна уу? Юу яагаад вэ? Угаасаа үе тасалдаад цаашаа орчоод зарим юм сонсогдохгүй байна уу намайг. Миний интернет юм болов. за би яагаад дахиад үзээд тэгвэл. 그러니까 아까 다락이라고 하니까 좀 이해 못 하시는데 골방이라고 하면 이해가 되시는 거죠? 네네네. 예, 그러시면 골방이라고 말을 바꿔서 제가 말하겠습니다. 예, 성전에 골방을 만들게 함. Тэгэхээр сүмд тэг жижигхэн сүмийн сүм дотор жижиг тусгай өрөө бий болсон. 그리고 5절과 6절 두 절입니다. Өвгний ишлэл мат 4-9 10 мөн үү? Өгсөн ишлэл 1-р Тимот 4:9-с 10. 4-9 10 мөн үү? Өөр утгаа таших юм. Буюу 1-р Тимот 4:9-с 10. 아하. 목사님 네, 저번에 구절이 네, 디모데전서 4장 9절에서 10절 말씀 맞죠? 예, 맞습니다. 4장 9절에서 10절입니다. 디모데전서죠? 예, 디모데전서인데 뭐가 틀립니까? 들린다고 하는데. 그래요? 함스터 하르티모? 한번 볼까요, 우리? 예, 한번 읽어보시죠, 그럼. 자, 하리 ямар агуулга байсан бэ? хараараа гэдэг өнгөрсөн шүү дээ. Хм? Төрийн 4-р сэдвээс өмнө хараараа гэдэг хэлээд өнгөрсөн ишлэл шүү дээ. 1-р Тимот 4:9-с 10 чинь Харин тийм. дээр найдвараа тавиараа гэд бүх үндэстнүүдэд хэлсэн гэж бүх хүмүүст хэлсэн гэсэн утга гэж хэлсэн. Тэгээ одоо 4-р сэдв эхэлсэн гарчиг нь юу гэж байгаа юм бэ? 맞습니까?
여기다 소망 하나님께 Уг 두라고 нь тасалдаад байхаар ирсэн юм. 소망을 살아계신 하나님께 둔다라는 게 없습니까? 맞습니다. 없어요? 아니 그 내용 맞아요, 목사님. 그렇죠. 그 희망한다, 소망한다라는 단어가 있죠. 예, 하나님을 소망한다. 그럼 된 거죠? 네. 예, 됐고. 그래서 5절부터 6절까지인데요. 그 네 번째 제목은요. Тэгээд 5-аас 6 дугаар агуулга байгаа. За энэ дээр болохоор сүм дотор жижигхэн хонгил одоо би жижигхэн өрөө буюу жижиг хонглыг бий болгосон нь гэсэн агуулга байгаа. Одоо эхэлж байгаа. Миний дуу тийм амар таслаад байна уу манайхаа? 지금 읽으신 거예요? 아니 아직 Харин 아니 그러니까 тасалдаад байна. Тэгээд би устный нэг 저희 목소리가 계속 끊긴다고 그래가지고 아, 한 사람한테만 그런 건지 아니면 모두들한테 그렇게 끊기는 건지에 대해서 좀 물어보고 있거든요. 아, 저는. 그래서요. 예, 한번 확인해 보시죠, 그럼. 네. бүгдээрд нь тэгж сонсогдож байна манайхаа. Ер нь жоохон тасалдаад байна. Гэхдээ энэ нөгөө нийт интернет энэ Улаанбаатарын интернет жоохон тасалдаад байна уу юу? Сая би арай гэж орж ирлээ шүү дээ. 2 өнөөдөр. Гайгүй өглөөний хичээл дээр ч гэсэн ерөнхийдөө тасалтаад нэг цаана нэг наан сонсогдоод байсан тэгээд. харин миний интернет бас тасалдаад байгаа завсраар нь. Миний интернет ч гэсэн бас. За хэдүүлээ нөхцөл байдлаа яагаад нэг юу яа да тий. Болохгүй бол дахиад тасалдаад авах юм бол дахиад асуугаад хэдүүлээ явъя да түүхөө. Би бол сая бүтэн миний дата бол бүтэн байгаа хгүй бүр 20 гиг байгаа юм. Тэгээд 5G-гээр орж байгаа юм болно. Яг хөдлөө цаашаа яваад үзэх үү гэж бодож байна. Бүх интернетэнд байх шиг байна. За тэгвэл цаашаа яваад үзэх үү дахиад өргөжлөөд. Би сая нөө пасторт интернет жоохон тасалдаад байна гэд хэлсэн чинь цаадаг чи за асуудлаа шийдчихээ гэд бид хэдийг хүлээж байгаа. Миний бодлоор юу микрофоноос холдоод байгаа юм болов уу гэж боддог да. Үгүй ээ. Угнаг хэлж байгаа. Гөө тасалдаагүй. Яг түрүүн жоохон эхний хичээл дээр бол Миний жоохон интернет гэж бас хаяа болж байна. тасалдаад байна. Интернет нийтээрээ тасалдаад байх шиг байна. Тийм байна. Тийм байна тий. Тийм Энийг нэг контрол аваад орохгүй байгаа даа нэрээ гэсэн. юу яагаад байгаа юм шиг нөгөө микнээс нэг холдоод нэг ойртоод байгаа юм шиг тэгээс яг гэрлээ өчрөө бас яг тэгж л сонсож байгаа. Би бас тэгж бодоод байна. 제가 듣기에도 앞에 말 시작할 때 너무 작게 들리고 이렇게 좀 커지는데 그 앞에 말을 못 알아들으면 이게 좀 많이 지장이 있을 것 같아요. 강의 다 듣지 못할 것 같아요. 그래서 그 원인이 뭔지 여기 좀- 목사님 오늘은 여기 그 자매님들하고 형제님들 말씀으로는 오늘 여러 곳에다가 인터넷이 작동이 잘 안 되고 있는 것 같다고 하네요. 아, 그래서 일단 어떤 사람은 잘 들리다 말다 한다고 하고 예, 뭐 크게 작게 뭐 그렇게 소리가 왔다 갔다 하기도 하고 예. 또 방금 다른 사람들도 들어올 때 너무 힘들게 들어왔다고 하네요. 아, 일단은 그 고급으로 해서 예. 그 들어가는 거라서 고급으로 하신 건데도 그렇게 그러네요. 그러게요. 저 일단 인터넷으로 소리가 이렇게 끊기면 이거 하나 이 내용 전달이 안 되거든요. 기껏 해놓고. 그러게요. 맞아요. 그러니까요. 하여튼 잘 못 알아듣는 부분에 대해서는 우리 듣는 학생들이 그걸 요구하시기 네. 바랍니다. 이번 네. 지금 설명을 못 들었다고 손을 들고 요구하셔서 정확히 한 가지라도 알고 넘어가야지 기껏 1시간 내내 제가 강의해놓고 하나도 못 들으면 하나만 하니까 시간은 좀 걸리더라도 도저히 못 듣는 게 생기면은 그 부분에 대해서 이렇게 다시 말씀해달라고 이렇게 요구하라고 이렇게 좀 말씀해 주세요. 오늘은 이렇게. 네. өнөөдөр хэдүүлээ тэгвэл одоо юу вэ те? Магадгүй нөгөө нэг яг цаг нь яг 2 цаг боловч хэдүүлээ
Гол нь олж авж байгаа ойлголт нь чухал учраас тухайн ойлголт нь дутуу өнгөрөх ч юм уу, дутуу сонсогдох ч юм уу, хэрэг ийм тохиолдол гарах юм бол гараа өргөж байгаа л дахиад нэг тайлбарлаад өгөөч гэд тэг тайлбарлуулж авч болно шүү гэсэн шүү. За. 예, Одоо 그러면 ямар сонсогдож байна миний дуу? 예, 그럼 됐죠? 된 것 같습니다. 네, 예, 그럼 본문 4절과 5절과 6절 두 절 한번 읽어주십시오. За хэдүүлээ одоо ишлэл болохоор чинь 5 болон 6 дугаар ишлэл рүү орох гэж байгаа. За уншия. Ариун танхим ба доод ариун танхим буюу өргөөний ханыг тойруулан тэдгээрийг залгаж өргөдгөв. Ийхүү ханны эргэн тойронд тэрээр хажуугийн давхруудыг гаргалаа. Хамгийн доод давхар 5 тохой өргөн, дундх нь 6 тохой өргөн, дээдх нь 7 тохой өргөн байв. Учир нь өргөөний хананд хөндлүүдийг тулгахгүй тулд тэрээр өргөөний эргэн тойронд илүү гарсан дай хийж өгвөө гэсэн. 아멘. 아멘. 성소와 지성소를 가장 아래층에 만들고 그걸로 끝나는 게 아니고 그 위에 지어진 그 성소, 지성소 위에 작은 방을 이렇게 만들었다는 거죠. өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ чинь ингэж юм байна. Ариун газар болон ариунаас ариун газрыг ингээд одоо доод давхар, тэрний даад давхар гэдэг нь шүү дээ. Нэг талаараа тэгэн удаа тэр дээр нь дахиад нэг давхрыг илүү барьж өгсөн гэсэн үг. 그럼 이 골방이라는 의미가 어떤 의미를 갖고 있는지를 우리가 성경을 통해 알아봐야 합니다. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо энэ дээр ярьж байгаа тэр одоо юу гэнтэй жижиг өрөө тусгай дээр дахиад дээд давхарт нь бас нэг давхар өрөөг хийсэн шалтгаан нь юу юм болоо? Энэ талаар хэдүүлээ харцгаая. 골방은 세상과 모든 것을 단절하고 하나님께만 마음을 기울이는 그런 기도의 장소입니다. За тэр ингээд одоо тэр дээд дэлхийн тусгай жижиг өрөө ямар утгатай гэхээр дэлхийн бүх зүйлээс тусгаарлагдаад зөвхөн Бурхан руу хараагаа хандуулаарай гэсэн ийм агуул орж ич. 마태복음 6장 6절 누가 한번 읽어 주십시오. За хэн нэг нь Матай 6-гийн 6-ыг уншиж өгөөрэй. хэн нэг нь Матай 6-гийн 6-ыг уншиж өгөх үү? Харин залбирахдаа өрөөндөө орж үүдээ хаагаад нууц оршигч эцэгтэй залбир. Нууц харагч эцэгч нь чамд буцааж төлнө. 아멘. 이 골방이란 말은 어떤 장소의 의미만 말씀하는 게 아니고 기도하는 마음의 상태를 알려주십니다. За өөрөөр хэлэх юм бол юу гэдэг нь энэ дээр хэдүүлээ харах юм бол би хэрхэн тусгаарлагдахыг заахаас гадна залбирахын талаараас зааж байна тийм. 누가 알아주지 않아도 마음 안에서 만나주시는 하나님만 의지하고 하나님께만 마음을 집중하는 거죠. өөрөөр хэлэх юм бол юу өөрийн дотор ингээд тэгэлж исэн альва зүйлсүүдийг цэгцлээд зөвхөн Бурхан руу хандах, Бурхан руу зуурах гэсэн ийм агуулгад орж ирж байна. 골방의 은밀함은 마음의 은밀함을 말하는 겁니다. За энэ дээр болохоор чинь энэ дээр гарч байгаа тэр хамгийн дээд өрөө гэдэг нь ямар өрөө гэлж хэлж чинь хүний сэтгэлийн хэлж байгаа гэсэн. 골방에 있는 사람을 다른 사람이 어떤 거 뭐 하는지 알 수 없지 않습니까? Тэгээ хүмүүс болохоор одоо нэг дотоод зүрх сэтгэлийг хүмүүс ингэ сайн хардггүй шүү дээ тийм ээ. 그와 같이 하나님을 간절히 찾는 그 간절한 기도의 마음을 사람들이 보고 전혀 알 수 없는 거예요. Тэгээ тэрэн шиг яадаг гэхээр бид нэр Бурхан руугаа хандж байгаа тэр зэрэг сэтгэлийг гэсэндээ бусад хүн гаднаас нь хараад мэдэхгүй гэсэн үг. 외부적인 외부적으로 보여지는 남들 보기에 볼 수 있게 하는 봉사나 그런 활동들은 보고 칭찬을 받습니다. Харин хүмүүс яадаг гэхээр зүгээр гадна талд ил харагдаж байгаа зүйлсүүдийг нь хараад нэгүүлшүүдэг эсвэл одоо цаашаадаг. 그러나 기도하는 마음은 아무도 알아주지 않습니다. Харин
залбирж байгаа тэр одоо эзэн рүү хандж байгаа хашгирч байгаа тэр байдлуудыг тэг хинч мэддэггүй. 그래서 기도 열심히 한 거 가지고는 다른 사람에게 칭찬받기가 거의 불가능합니다. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн тий дотроо би эзэн рүү хэрхэн хандж байгааг мэдэхгүй болохоор хүмүүс тэр тал дээр нь юу гэдгийг эзэн рүү үнэхээр найдаж байгаа шүү гэдэг ч юм ингээ хэлэх боломж байхгүй. 그러나 칭찬을 받지 못한다 할지라도 하나님만이 아시는 하나님께 인정받게 해서 하는 그 기도는 하나님께서 기쁘게 보시는 기도인 거예요. Гэхдээ Бурханы харин хардаг зүйл нь юу гэхээр хүмүүст мэддэхгүй ч гэсэндээ эзэн рүүгээ хашгирч байгаа тэр хашгиралтыг эзэн Бурхан харж идэг. 그래서 그렇게 기도한 그 결과를 기도의 응답으로 나타내셔서 하나님은 그가 한 타인을 위해 한 수고에 대해서 하나님께서 갚으십니다. Тэгээ яадаг гэхээр Бурхан тэр юуг нь одоо тий Бурхан тэр залбирч байгаа залбирлынх нь хичээлтийг нь хэрээр эзэн ингээ хариулж өгдөг. 내가 누군가를 위해서 기도해주면 그 사람은 전혀 그걸 알지 못하죠. Тэгэхээр хүмүүс болохоор чинь тэр эзэнтэй тэр хүн хэрхэн харьцаад байгааг мэдэхгүй тий. 내가 말해주지 않기 때문에 모르는 겁니다. Тэгэхээр хүн тэрийг ил гаргаж хэлэхгүй л хүн мэдэхгүй босно. 그러나 언젠가는 하나님께서 그 기도해 준 사람으로부터 자기가 뭔가 보답을 받게 하나님이 하십니다. Тэгээ яадаг гэхээр харин миний тэр зүйл дээр эзэн хариулж өгдөг. 모든 은밀한 것을 살피시는 하나님께서 은밀히 행한 선행을 하나님 반드시 좋은 걸로 갚아주시는 거죠. Тэгээ Бурхан яадаг гэхээр нууцаар байгаа тэр бүх зүйлийг эзэн мэдж байгаа. Тэгээ яадаг гэхээр тэр эзэн бүх зүйлийг хариулж өгдөг. 타인을 위한 봉사 가운데 가장 선한 일은 그 다른 사람을 위해서 기도해 주는 일입니다. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас бусдын төлөө хийдэг хамгийн чухал зүйл юу вэ? Тэр хүнийг бодохдоо залбирч өгөх гэдэг. 근데 이 다락의 특징은 3층으로 3개 층으로 돼 있다고 그랬고요. За тэгэнгүүт энэ чинь давхарыг болохоор нийт 3 байсан тийм. 또 그 층의 넓이가 위로 올라갈수록 더 넓어진다고 그랬어요. Тэгэнгүүтээ дээшээ гарахт болондоо тэр нөө давхрууд нь яасан бэлээ? Доод болон дунд болон дээшээ ингээд дээшлэх тусмаа тохоонууд нь ихсэж байгаа тийм буюу өргөсөж байгаа гэсэн үг. 이 3층이라는 의미는 하나님과 만나는 그런 신령한 영적 세계를 의미하는 것이 바로 이 3층이라는 숫자입니다. За тэгэнгүүт энэ чинь арах юм бол хэлээ давхраар нарах юм бол юу яагаад вэ тийм? бас ялгаа авахгүй 3-ын тоо гарч иж тийм 3 давхар гэдэг. 우리 인간의 노력이 처음에는 결실을 거두지 못하고요. За тэгэнгүүт хүн болохоор яадаг лээ өөрөө хичнээн одоо хичээгээд хөдөлмөрлсөн ч гэсэндээ тийм өөрийнхөө хөдөлмөрийг бол ингээд нөгөө үзэхгүй шиж болдог. 또 다른 사람과 함께하는 노력도 결실을 거두지 못합니다. За тэгэнгүүтээ бусдын одоо юу гэдгийг хичээж байгаа хичээлтэй ч гэсэндээ бид нар бүрэн ойлгохгүй гэж болно. 그러나 하나님께서 그 노력을 인정하실 때 결실이 나타납니다. Харин бид нар яадаг гэхээр одоо юу гэдгийг бид нар тийм учраас бурхан тэр бүх зүйлийг мэддэг гэсэн үг тийм. 그래서 인간의 노력이 하나님께서 인정하실 때가 됐을 때 그때가 하나님과 만나는 때이고 하나님과 가까워지는 때입니다. За тэгэхээр бид нар тийм бурхан руу хандна гэдэг нь болохоор эзэн рүү илүү ойртно гэсэн утгатай. 그래서 그 세 번째 층은 첫 번째 층은 인간의 노력이고 두 번째 층으로 올라가는 것은 인간의 노력이 계속 이어지는 것이고 세 번째 층은 이제 하나님께서 인정해 주시는 때가 온 것이 세 번째 층입니다. Тэгээд л энэ одоо нэг 3 давхрыг харах юм бол
Эхний давхар гэх юм бол хүн өөрөө хичээж ингээд нэг эзэн рүү тэмүүлж байгаа ийм давхар гэсэн. Хоёр дахь давхар нь бас ялгаа авахгүй эзэн рүү ингээд тэмүүлж байгаа мөн хүний одоо миний хичээл сэтгэл гэсэн үг байхгүй. Харин гурав дахь давхар нь болохоор яаж юм гэхээр чинь би хичээх үед эзэн өөр над руу хандж байгаа буюу бурхантай уулзах хэмжээний ийм давхар гэсэн үг. 그래서 하나님의 인정을 받고 하나님과 만나지는 세계가 하나님과 만나는 그 영적 세계가 어떤 세계라는 것을 또 다른 성경이 말해주는데요. За тэгэнгүүт бид нэр энийг болохоор чинь өөр газраас өөр Библиэд бас зарим хэсгүүдээс харж болно тий. 고린도 후서 12장 1절과 2절, 1절과 2절 누가 읽어주십시오. Нэг нь болохоор 2-р Коринт 후서 2장 12장 1절과 2절이요. нэг нь 2-р Коринт 12-ийн 1-2-ыг уншчих уу? 12-ийн 1-2 гэсэн тий. 2-р Коринт 12-ийн 1-2. Сайрхах нь ашиггүйч зайлшгүй байна. Учир нь би эзний үзэгдэл болон илчлүүдийн тухай хэлэх гэсэн юм. Би Христ дотор нэгэн хүнийг мэднэ. Тэр 14 жилийн өмнө 3 дахь тэнгэрт аваачигдсан юм. Би дотроо юу эсвэл биесээ ангидуу гэдгийг нь би мэдэхгүй. Бурхан мэднэ. 아멘. 아멘. 그래서 항상 세 번째 날, 그러니까 3일이라든가 아니면 세 번째의 어떤 그 노력 시도라든가 하여튼 세 번째의 3이라는 의미는 모두 하나님께서 일하시는 하나님께서 자기를 나타내신다는 의미가 있는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол 3 дахь тэнгэр гэж орж байгаа тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурханы илчлэлтийг тэр хүн авсан гэсэн утгаас орж иж байгаа шүү гэн тийм. 그리고 그 높이가 점점 그 넓이가 위로 올라갈수록 넓이가 넓어진다라는 말씀이 있죠. За тэгэнгүүт хэдлээ саяны харах юм бол нөгөө давхрууд нь яасан бэлээрээ дээшлэх тусам улам өргөсөжсэн тийм. 아까 지난주에 성전의 길이와 넓이에 대해서 설명 들으셨을 겁니다. За хэдүүлээ өнгөрсөн хичээл дээр нэг урт өргөн өндөр гэдэг нэг агуулгад үзчихсэн тийм. 그럼 넓이는 어떤 의미가 있다고 설명 들으셨습니까? өргөн гэдэг нь тэгвэл ямар утга байсан бэлээ санаж байна уу? 기억이 나실 건데요. Манайхан санаж байгаа юм байна уу? 범위가 넓어진다라는 커진다라는 의미가 있는 거죠. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө нэг илүү том гэсэн утга болсон тийм. 그래서 20규빗이라는 말은 확고한 깨달음을 얻을 때 тэлхийг хэлсэн баха. Өргөсөж тэлнэ гэсэн. Тийм, өргөсөн тэлнэ. 뭐라고 그러신 겁니까? 하나님의 나라가 넓어진다는 뜻은. 예. 말씀을 깨닫게 되면 깨닫는 것만큼 그 진리를 그 깨닫는 안목이 점점 넓어지는 거죠. өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө Бурхны талаар мэдих мэдлэг ойлголтууд улам өргөснө гэсэн утга тийм. 그럼 그것이 우리 영이 더 넓은 세계로 이렇게 나가는 그런 의미가 있는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр илүү нөгөө нэг өргөн одоо тий уудам тэр юу эзний мэдих мэдлэг рүү орно гэсэн үг шүү дээ тий. 깨닫는 것이 많아지는 것만큼 우리 영의 활동 범위는 더 넓어지는 것이죠. За тэгэхээр бид нэр мэдэх тусам тийм ээ бидний үйл хөдлөлч гэсэндээ үйлс гэсэн эсэл өргөснө гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. 그러니까 그 뜻에 의해서 여기서도 그 똑같은 의미로 간절한 그 기도가 깊어지는 것만큼 진리를 그 말씀을 깨닫는 세계가 더 넓어지고 그래서 더 간절히 기도하면 더 넓어진다는 의미가 있는 거죠. За тэгэхээр бид нэр илүү нөгөө нэг өөрөөр хэлэх юм бол энэ хамгийн 3 дахь өндөр буюу 3 дахь давхарт нь илүү өргөн байсан шүү дээ тий. Тэр утга нь юу гэсэн үг вэ? Би залбиралдаа шамдах тусам
тэ эзнийг мэдэх мэдлэг улам өргөснө гэсэн утгаас орж ирж байгаа гэсэн үг. 넓어진다는 의미는 말씀을 깨닫는 범위가 넓어진다는 의미가 있음과 동시에 또 우리의 활동 범위가 더 넓어지는 것을 우리가 또 사모해야 합니다. Тэгэхээр бид нэр тэ залбирах тусам эзнийг мэдэх мэдлэг өргөжхөөс гадна тэ бидний үйлс тэ бидний бүх зүйлийн хүрээ ингээд тэлгэсэн бол томорно гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн. 역대상 4장 10절에 야베스가 자기의 그 지경, 자기의 그 경계를 넓혀 주시기를 기도했습니다. За тэгэхээр эзэн яг бол хангог солонгос гэсэн үг. Харин 여보세요. 죄송해요, 목사님. 여기다 중간에 뭐가 들어와가지고 예, 지금 잠깐. 마지막 부분 다시 한 번만 부탁해도 될까요? 예. 네. 예, 제가 다시 말할게요. 네. 야베스가 기도하는 그 기도 가운데 자기의 그 지경을 넓혀 주시기를 기도한 내용이 있습니다. 네, 이들은 야베즈는 залбирал гэж мэднэ те. 야베즈는 залбиралд харах юм бол тэрээр миний хэл хязгаарыг та өргөсгөж өгөөч гэсэн залбирал орж ирсэн байдаг. 그것은 자기 가진 넓은 땅을 달라는 말이 아니고 활동 범위를 넓게 해달라는 그런 의미인데요. өөрөөр хэлэх юм бол те тэр миний одоо нэг байгаа энэ дэлхий дээр одоо эзэмшсэн байгаа эзэмшил газар маань өргөсгөө шиг асуудал ерөөсөө биш. Харин миний хэл хязгаар гэдэг нь миний үйл хөдлөл те миний тэр үйлчлэлийн хэл хязгаар гэж ойлгож болно. Ийм хэл хязгаарыг өргөсгөж өгөөч гэсэн утгаар орж ирж. 그 간절한 소망이 가장 잘 이루어진 사람이 바로 사도 바울입니다. Тэгэхээр бас тэрэн дээр бас нэг агуулга жишээ авах юм бол хэдүүлээ Илч Паулгаас харж болно. 자기가 할 수 있는 한 또 멀리 가서 많은 사람에게 복음을 전하기를 바울은 원했던 거예요. За тэгэхээр хэн болохоор бүх хүмүүсийг тэ сайн мэдээг тараагаа дамжуулахын төлөө бас ингэ залбирсан байдаг. 그래서 소아시아나 그 헬라 그리스 지역만 전한 게 아니라 그래서 로마까지 넘어서 복음을 전했고요. За тэгээ Илч Паул яасан гэхээр түүний хэл хязгаар нь улам өргөсөд ирсэн чинь зөвхөн одоо юуны грек гэхгүйгээр Ром хүртэл ингээд сайн мэдээг тараасан байдаг. 또 거기 넘어서 스페인까지 복음을 전할 뜻이 있었지만 거기까지는 이루어지지 않았습니다. Гэтэ Паулийн бүр хүсэл нь юу гэвэл бүр Спейн хүртэл явах юм хүсэлтэй байсан гэж. Гэтэ харин түүний нөгөө хүсэл нь болоогүй боловч 예수님께서 우리 모두에게 남기신 마지막 분부가 있습니다. За тэгэхээр эзэн Есүс биднэрт ингээ бас загсан сүүлийн захаасууд байдаг. 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음을 전하라 말씀이 있죠. За тэгэнгүүт тэн дээр юу гэсэн гэхээр чинь газрын хязгаар хүртэл яваарай гэсэн байдаг. Тэгээд бүх Юудэ Самар тэгээ бүр газрын хязгаар хүртэл сайн мэдээг тэлээрэй гэсэн байдаг. 그 말씀이 우리에게 적용되면 우리가 은혜 받으면 가까운 지역부터 더 먼 지역까지 갈 수 있는 데까지 복음을 전하기를 원하는 마음이 있어야 된다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үг сутгалыг бид нар авсан үүргүүдээ хөлөө хүрэх газар хүртэл болон хүрэх ямар газар байдгийг тэр болтол нь буюу тэр өргөн цар хүрээтэйгээр явж сайн мэдээг тараагаарай гэсэн утгаар ч гэж байна тийм. 다만 하나님께서 열어주시는 그 인도하심을 따라서 우리가 하는 것이지 무조건 자기 열심으로만 되는 것은 아닙니다. Тэгээ ясм дээр би хүслээ гээд эзэн бурхан намайг зөвшөөрөх юм бол би явна гэхээс биш миний хүслийн дагуу бүх зүйл ингээд миний төлөвлөгөөр болно гэсэн бас биш байна. 또 시편 119편 32절부터 적어 놓으시고요. 시편 119편이죠? 네, 119편 32절. За дуулал 119-ийн 32-ыг тэмдэглээд аваарай. 32절부터 34절까지요. 32-оос 34 дэх ишлэл хүртэл тэмдэглээд аваарай. 주님께서 내 마음을
넓혀주시기를 구하는 그 내용이 나옵니다. За энэ агуулгыг харах юм бол эзэн миний эзэн сэтгэлийг илүү өргөсгөж нөгөө уудан болгож өгөөч гэсэн залбирлын талаар гарч байгаа. 마음이 넓어진다는 말 역시 진리의 깨달음이 넓어진 것만큼 영이 커진다라는 의미가 있습니다. Сэтгэл ингээ уучин болно, өргөн болно гэдэг нь болохоор чинь тий нөгөө талаараа өргөсөж уучрах гэдэг нь бас нөгөө том болно гэсэн утгаар гэж байна тий. 영이 Агуу 커, болно. 영이 커진 자가 많은 사람에게 말씀을 전할 수 있는 것이지 내 영이 성장하지 못하면 많은 사람에게 복음을 전할 수가 없는 거예요. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бас тэгээд сэтгэл томрох тусам сүнс ингээд тий өргөсөж томорно гэсэн үг. Тэгэхээр сүнс томорно гэдэг чинь юу гэсэн утга юм бэ? Бид нэр бусдыг хүлээж авах тэр одоо орон зай тий тэр ч гэсэндээ өргөсгөн гэсэн утга. 영이 커져야지만이 내가 감싸 안을 수 있는, 포용할 수 있는 그 계층이 더 많아지는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр сүнс тий биний сэтгэл сүнс их өргөн болж иж илүү томорч иж явах бай бусдыг тий хүлээж авах ойлгох ийм зүйл ингээд бий болдог. 그래서 교회에서 어린이만 가르치는 사람이 있고 더 넓게 보다 성장한 이 학생들을 가르치기도 하고 거기 더하여서 청년 또 노년에 이르기까지 이 가르치는 범위가 넓어져야 됩니다. Тэгээ бид нэр хэдлээ мэдэж болдог. Тэгээ бид нэр одоо нөгөө нэг хүний тэр цар хүрээ тэлж байгаа зүйлийг харахтаа зөвхөн өөрийнхөө хэмжээгээр хүмүүс ингэ заадаг шүү дээ. Хүүхдэд заадаг, хүүхдийн багш нар байдаг. За тэгэнгүүт сурагчдад заадаг багш нар байдаг. За арай жоохон томруулаад өсвөрийнх нь заадаг хүмүүс бүр илүү тийм ахмадуудад заадаг хүмүүс гэх мэтчлэн. Тэр болгоны зааж байгаа цар хүрээ болгон ингээ өргөсч идэг гэсэн. 그 다음에 이제 5번째 큰 제목입니다. Яг 5 дахь том сэдв болохоор чинь 성전 안에서 돌을 다듬지 아니함. за 5 дахь том сэдв болохоор чинь сүмийн дотор 돌. 예, 돌입니다. 예. 음. 7절 한 절이고요. За 4 дахь сэдв биш 5 дахь за 5 дахь сэдвээр орж ийн хэдүүлээ. 5 дахь сэдв болохоор сүм дотор чулууг юу аахгүй хуваахгүй байхыг заасан гэсэн агуулга. 7절 한 절만 읽어 주십시오. 7 дугаар ишлэл байгаа. Өргөг босгохдоо уурхай дээр нь гүйцэд янзалсан чулуугаар барьсан тул алах сүх эсвэл ямар нэг төмөр багажны чимээ өргөг босгоход юр дуулдаггүй юмаас. 아멘. 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 그 성전에 필요한 돌을 다듬어야 캐내는 곳에서 다듬어야 쌓을 수 있는 돌이 되겠죠. өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ чулууг засаж бэлдэх буюу хуваах ийм агуулгыг яах ёстой вэ? Тэр тухайн тэрийг бэлдэж болох газар нь бэлдэх ёстой гэсэн мэт тий. 근데 그 돌 다듬는 작업을 성전 안에서는 그 돌 다듬는 작업을 하지 않았다는 겁니다. Гэхдээ харин энэ дээр харах юм бол уул нь чулууг бэлдэж байгаа гол зорилго нь бол сүмийг барихад бэлдэж байгаа. Гэхдээ сүмийг барьж исэн сүмийг яг барих үедээ яг тэр үед нь чулууг өөрөөр хэлбэл сүм дотор чулууг хуваагааг байх нь. Хувааж бэлдэг байх нь. 이것은 어떤 작업의 효율을 위한 성전 짓는 데 있어서 어떤 그 작업을 잘하기 위한 그런 방법을 말씀하는 게 아닙니다. За энэ болохоор юу гэдгийг нэг утгаараа юу гэдгийг сүм муухай болчихно гэдэг чинь тоошроо босч гэдэг юм уу те тэр утгаараа ингэж тэнцээ хуваалгаагүй биш хуваалгасан юм биш юм байна. 우리가 영적 성전을 그 건축하는 거의 지어져가는 원리를 말씀하는 건데요. Тэгээ бид дээр чинь сүнслэг бас сүмийг барьж байгаа тэр барилгын талаар бас хамт ингээд зөвлөл дээр үзээд байгаа шүү дээ тийм ээ. 이 돌은 하나님의 말씀을 확고하게 깨달은 우리 각자의 성도를 말씀하는 것이고요. За энэ дээр агуулга дээр очоод бол чулууг хуваана гэдэг нь юу гэлж байгаа юм бэ? Тэгэхээр чулуу гэдэг нь болохоор чинь Бурхны үг гэсэн утга. Тэрийг ингээд хувааж янзлна гэдэг нь эзний үгийг ойлгоно гэсэн утга орж ирж байгаа гэж.
그러나 말씀의 깨달음은 있지만 각자의 성격적인 특성 때문에 서로 맞지 않는, 서로 부딪히고 갈등하는 문제가 생길 수 있다는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тийм чулуу гэдэг зүйл нь эзний үг гэж үзэх юм бол чулуу нь одоо хүн болгоны чулуунууд буюу ингээд чулууны төснүүд өөр өөр байдаг шиг хүмүүсийн зан чанар болон хүмүүсийн байдлууд нь өөр өөр байдаг гэдэг хэлж. 서로 다른 그 각자의 성격적인 문제를 다 하나님께 고침받고 다 하나의 마음으로 통일될 때 서로 화합해서 성전을 지을 수 있는 거죠. Тэгэхээр тийм өөр өөр хэлбэртэй чулуунууд чи тийм хүмүүс яд гэхээр эхлээд эзний үгэн дээр тэр нөө засах ёстой газар нь буюу засагдчаад дараад нь одоо өөр өөрсдийн гэсэн үзэл бодлуудаа орхиод нэг болоод буюу эвлэлдэхэд бэлэн болоод ирж эзний өргөөг баригддаг гэсэн үг. 빌립보서 2장에 너희는 이 마음을 품으라라고 말씀하신 말씀이 있습니다. Филиппе 2 дугаар бүлгийг харах юм бол тэнд та нар мөн ийм сэтгэлтэй өөр хоорондоо ижил сэтгэлтэй байгаарай гэсэн ийм агуулга байдаг. 그거는 2장 5절부터인데요. 2-ын 5-аас эхэлж байгаа. 그 말씀을 받는 대상은 믿지 않거나 아니면은 교회에서 협력하지 않는 사람에게 하신 말씀이 아니에요. За тэгэхээр энэ дээр болохоор юу гэдэг нь юу өөр хоорондоо адил сэтгэлтэй тийм бодолтой бай гэдэг нь хоорондоо нөгөө нэг ижлэхэн юу гэх юм 믿음이 좋고 교회에 대해서 열심히 적극적으로 수고하고 봉사하는 사람들인데도 이 말씀을 하신 거죠. Тэгээ энийг болохоор энэ 5 дугаар ишлэлийг болохоор чинь итгэгч биш хүмүүст ч юм уу зориулж ирсэн хэллэг байхгүй. Харин юунд хинт хэлж байгаа гэхээр ялгаа авахгүй эзэн дотор үйлчлдэг хамт байгаа хүмүүст зориулаад та нар ингээд нэг байгаач гэж хэлж. 그래서 그런 열심히 믿는 일꾼들끼리 서로 맞지 않아서 마찰이 생기고 분쟁이 생기는 일이 있기 때문에 이 말씀을 하신 겁니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол Христ итгэгч хүмүүс гэж байгаа боловч хоорондоо үзэл бодол нь таарахгүй хайл айлнда зөрчилдөн үүсдэг иймэрхүү зан чанар ч гэсэндээ итгэгч нарын хооронд байсан учраас энийг хэлсэн гэж үзэж. 마찰이 있지 않으려면 한 마음이 하나가 되어야 되겠죠. Тэгээ бид нэр нэг бүгдээрээ сэтгэл өөрсдийнхөө бодлоодыг цэгцлээд нэг болох хэрэгтэй гэсэн. 자, 서로가 자기 마음이 옳다고 말하고 당신이 내 마음에 맞추시오. 그런 요구로 한다면 그게 싸움이 되는 것이죠. Тэгээ хүмүүс ядлаараа хин хинтээ буулт ихгүйгээр чи надад тааруул миний зүгөөд ингээд гэвэл аль алинда буулт их боломжгүй. Нэг болохгүй. 모든 성도가 자기 마음을 버리고 우리 예수님의 마음을 품을 때 그때 하나가 되는 겁니다. Тэгээ харин яадаг гэхээр бүх итгэгч нар өөрсдийн гэсэн бодлоод орхиод харин Христийн дотор Христийн сэтгэлийг өвлөх үед бид нэр одоо яг нэг ингээ бий болдог гэсэн. 예수님의 마음은 성경 전체에 걸쳐서 담겨 있는 말씀의 뜻들이 다 하나님의 마음을 말씀하는 내용들입니다. Тэгэхээр эзний одоо энэ Библийн бүх агуулгыг харах юм бол эзний талаар ингээ ярьж байгаа ч тийм ээ. 그 예수님의 마음이 어떤 마음인지를 빌립보 2장에 아주 간략하게 설명해 놓으셨어요. Тэгэхээр бид нэр эндээс харах юм бол Христийн хүмүүс ямар байх талаар Филиппо 2 дугаар бүлэглэр маш тодорхой ингэ зааж өгсөн байна. 하나님의 뜻 앞에 자기를 부인하고 자기를 낮추고 죽기까지 겸손하신 그 마음이 바로 예수님의 마음이죠. Тэгэхээр эзэн Есүс яасан бэ? Бид нэр эзэн шиг Есүс шиг сэтгэл зүйтэй байх хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл Есүс яасан гэсэн чинь Бурхны өмнө дуулууртай байхын тулд өөрийгөө бүрэн үгүйсгэсэн гэсэн. 또 하나님의 마음을 가장 압축을 해서 그 요점만을 적어놓은 그 성경이 바로 고린도전서 13장입니다. Харин яасан бэ? Тэрээр тэгвэл тэр одоо Бурхны сүрх сэтгэлийг авахын тулд бид нэр бусдыгаа яаж хүлээж авах вэ гэдэг дээр ямар заавар байгаа гэхээр 1-р Коринт 13 дугаар бүлэг байгаа. 우리가 서로 성격이 다르고 다 지내온 과정이 다르지만 그 마음으로 하나 된다면
아무리 많은 인원도 하나같이 움직일 수 있습니다. Тэгээ бид нэр те өөрсдийн нэрүүд нь өөр, бидний одоо төрч өссөн орчин өөр, бидний одоо үйлдэж байгаа бүх юм өөр. А гэхдээ яаж юм гэхээр бид нэр эзэн дотор нэг болох үед яах вэ? Бүх зүйл те ингээд нэг болж болно гэсэн. 그러나 자기 마음만 고집한다면, 자기 마음이 옳다고 그렇게 생각한다면 단 두 사람도 화합되지 않습니다. Тэгэхээр яг үнэндээ харах юм бол те бид нар бүгдээрээ өөр боловч Христээр төлөх юм бол нэг болж чадна. Гэхдээ харин хүмүүс яагаад тэгэхээр үгүй ээ би миний их гээд ингээд авах юм бол яах вэ? Тэр дунд ингээд нэг болохгүй арцалдан үүсч. 마음이 같아지면 뭐가 같아질까요? Хүмүүсийн эсэргээрээ тэгвэл хүмүүсийн сэтгэл нэг болоод ирэх юм бол юу ижлэх юм болох вэ? 같은 뜻을 품고 같은 말을 하고 같은 행동을 하게 됩니다. За өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн сэтгэл нэг болоод ирэхээр нэг зорилготой, нэг сэтгэлтэй, нэг сүнстэй болж эхэлдэг. 교회는 한 몸과 같이 생각과 뜻과 마음이 하나가 되어야 된다는 것을 사도 바울은 많이 강조했습니다. Тэгээ Илч Паул бас энэ тал дээр тий бид нэг сэтгэлтэй тий нэг одоо тий нэгдмэл байгаа ч гэдэг тал дээр нэлээд ингээд ятгсан байдаг. 고린도전서 1장 10절에 그 말씀이 있고요. За тэнд дээр харах юм бол 1-р Коринт 1:10 дээр тийм агуулга байж байгаа. 또 고린도전서 12장 25절부터 27절 거기도 있습니다. Коринто 후서 고린도전서 12장이요. 네, 고린도전서 12장 25절부터 27절이요. 네, бас дахиад харах юм бол 1-р Коринт 12 дээр 12-ийн 25-аас 27 дээр ч гэсэн энэ агуулга байж байгаа. 그리고 골로새서 3장 15절은 한번 읽어 주시겠습니다. За, Колосай 3장 15절 말씀 좀. 예. Колосай 3-ийн 15-ыг уншиж өгье. 제가 여기서 부를까요? 아니면 누구를 시킬까요? 누구 좀 시키시면 좋을 것 같은데. 네, 만ахны хэн нэг нь уншиж өгөөрэй. Колосай 3-ийн 15-ыг уншиж өгөөрэй. Колосой 3:15. Христийн амар тайван зүрхийг чинь захирдаг. Үүний тулд та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм талархах тун. 아멘. 아멘. 우리가 한 마음이 된다면 거기에 그리스도의 평강이 있다라는 뜻이고요. Тэгээ бид нар тэ нэг сэтгэлтэй болох үед бидний дотор юу байдаг гэсэн бэ? Амар тайван байдаг гэсэн. 모든 일에 감사할 수 있는 그런 생활이 된다는 겁니다. Тэгээд бас яах вэ? Бүх зүйлдээ талархах юм амьдрал биднийг говтчихэдэг гэсэн тэ. 그래서 이전에 과제 내드린 대로 우리 마음이 하나가 되어야 우리 전체 성전이 건축되어져 나갈 수 있는 것입니다. Тэгэхээр бид нар эхлээд нэг болж ээж одоо нөгөө нэг чулуунуудыг тэнцээ айлгад засаад хаашаа авчираад тэ ингээ эзний өргөг барьж байгаа шиг бид нар яг тэгж нэг болоод баригдаж чаддаг гэсэн. 근데 돌을 다듬는다는 말이 어떤 뜻일까요? Тэгвэл хэдүүлээ энэ дэр чулууг хувааж засаж янзлан гэдэг нь ямар утга юм бэ? 자기 모양을 그대로 갖고 있는 우리를 하나님께서 올바로 바로 잡아주시는 하나님의 일인데요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол яадаг вэ? Өөрийнхөө яг өөрийн гэсэн онцлогоороо байгаа энэ биеүүдийг яадаг вэ? Бурхан өөрөө засаж янзалж сэлбэж дэгэнд нь оруулдаг гэсэн үг тийм. 버리지 않은 자기의 그 성격과 마음가짐을 하나님께서 강한 충격을 주셔서 그걸 버리게 만드는 일입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол ингээд хүн өөрийнхөө хүчээр орхиж чаддаггүй, хайж чаддаггүй тийм одоо сул талууд байдаг тийм. Тэгэхээр тийм зүйлүүдийг ч гэсэндээ эзэнний хүчээр тэрийг ингээд сайхан засаж янзлах гэсэн. Чулууг янзлах. 근데 그 일을 하나님은 교회 안에서 하시는 것이 아니고 각자의 생활 가운데서 그런 일을 겪게 하십니다. Харин тэр тэгвэл бурхан тэр засварын ажлыг те одоо хүний тэр засах ажлыг хаана хийдэг юм бэ? Тэгэхээр чуулган дотор хийдэггүй харин тухайн хүний амьдралын талбар дээр хийдэг. 교회 와서는 모두 한 마음이 되었는지가 확인되는 시간입니다.
Харин чуулган бол юу юм? Чуулган болохоор за би амьдралынхаа талбар дээр хэр засагдаад ирсэн бэ? Тэгээ бид нэр хэр нэгдэж байна вэ гэдгийг ингээ харуулт талбар гэсэн чуулган. 다른 성도들은 다 마음을 맞춰가고 있는데 자기 혼자 다른 말을 하고 다른 행동을 한다면 어떻게 될까요? Өөрөөр хэлэх юм бол те бус хүмүүс бүгдээрээ нэг зүрх сэтгэлтэйгээр ингээ хамтдаа те сэтгэл нэгдэж итэл чинь би гэдэг хүн ганцаараа зөрчсөн те буруу ясны ус шиг байж байгаа юм бол тэрэнд ямар одоо юу байх вэ? Ямар одоо утга учир байх вэ? 바로 그 사람을 하나님이 그의 환경 가운데서 충격을 주시고 또 고통을 주셔가지고 그 맞지 않는 부분을 깨져 나가게 만드십니다. Тэгээ харин яагаад тэгэхээр би ганцаараа буруу ишилсэн сүх шиг байж байвал яах вэ? Тэр нөгөө нэг зөрүү байгаа тэр байдлаараа олон зүйлийг ингээд ганцаа үүсгдэг. 다른 사람과의 갈등을 통해서 고통을 받고 그런 과정에서 자기의 성격이 깨져 나가는 거죠. Тэгээ бусдтайгаа яадаг вэ? Маргаан тэг хэрүүл ийм зүм үүсэд эхлэхээр одоо нөгөө нэг харилцаан дээр ингээд ан цавууд үүсч эхэлдэг. 그러니까 우리의 성격을 깨뜨리는 일은 우리 생활 가운데서 하시는 일이지 내가 본래 있던 거기서 하시는 일이지 교회 와서 하시는 일이 아닙니다. Тэг хүн тэгвэл бид нарт өөрийнхөө тэр цанг хаана гаргаж хаана засварлах хэрэгтэй вэ гэхээр өөрийнхөө амьдралын талбар дээр засварлах хэрэгтэй. Чуулган дээр ирээд нөгөө нэг тэг сонгороор зөрөөд тэн дээр ингээд нөгөө нэг намайг засварлах гээд байж болохгүй. 교회에서는 마음이 맞는 사람끼리는 마음을 맞추면 되는 것이고 마음이 맞지 않는 부분은 덮어주고 가리워주기 때문에 어떤 교회에서는 시끄러운 소리도 나지 않습니다. Тэгэхээр чуулганд яасан гэсэн бэ? Эзний өргөг барих үед алидийн тэр чулуунуудыг засагдаад авчирсан чинь тэндээс ямар ч нэг тийм алхны тэр дөчтөрөөний туу гараагүй гэсэн. 조용하게 화목이 이루어지고 또 조용한 가운데 큰 믿음의 역사가 나타나는 것이 교회인 거예요. Тэгэхээр яг энэ шиг тэр чуулган дотор бол тэр чимээгүй итгэлийн тэр үйлсүүд бий болгогдох энэ үйлсүүд хийгдэх нь нөгөө нэг эзний ажил гэдэг. 교회에서 시끄러운 소리가 나게 되면 전체 분위기가 흐려지고 은혜 받는 데 지장이 생기게 됩니다. Тэгэхээр харин ямар нэгэн зүйл дээр тэр юу ороод ирэх юм бол тэр дуу чимээ ороод ирэх юм бол яах вэ? 사모를 웃는 것이고. 그래서 목회자뿐만 아니라 성도들도 알아야 할 한 가지 중요한 것은 교회는 마음을 맞춰 하나 되는 것이지 자기 주장하는 것이 아니라는 것을 알아야 합니다. Тэгэхээр бид нар юу вэ? Чуулган гэдэг бол сэтгэлүүдээ нэгтгэж нэг болох газар болохоос биш, өөрийгөө нүнэг од болдог газар биш. 10분 쉬었다 하겠습니다. За хэдүүлээ нэг 10 минут амарч чадварыг. 그래서 우리 모든 성도는 하나님과 하나 되어야 할 그럴 사람들이고요. Тийм учраас бид нар яах ёстой вэ? Бүгдээрээ итгэгч хүн гэж байгаа бол бурхантай нэг болох ёстой. 하나님과 하나 됨은 모든 성도가 하나됨의 그 조건, 모든 성도가 하나 된다라는 의미를 같이 갖고 있는 거예요. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ? Бүх хүмүүс бурхантай нэг болох ёстой гэсэн одоо энэ сэтгэлгээ бид нар байлгах ёстой. 하나됨을 가장 잘 설명해 주는 그 비유가 바로 한 몸이라는 그런 말씀의 가르침이죠. Тэгээ бид нар харах юм бол нэг болох гэсэн ойлголтыг хэдүүлээ хамгийн юугаар одоо биднэрт ингээнээр тайлбарлаж өгч байгаа зүйл нь байгаа лээ. Нэг бие гэдгээр тайлбарлаж байгаа 머리는 그러니까 예수님을 말씀하는 것이고 우리 모든 성도는 머리와 연결되어 있는 각 지체의 부분입니다. За тэгээ бид нар яадаг лээ? Бидний тэр нэг бие гэж харах юм бол биений толгой хэсэг нь хэввэ. Эзэн Есүс харин бие болон түүнийг бүрдүүлж байгаа бүх бүрэлдэхүүнийг болохоор итгэгч хүн бор гэж үздэг. 그래서 모든 지체가 머리를 중심으로 하나로 움직여지고 또 자기를 위하지 않고 다른 지체를 위합니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бүх эрхтнүүд яадаг юм. Яг өөрсдийнхөө дураар аашлаад ингээд амьдраад байдаггүй.
нэг эрэгтэн нөгөөгийнхөө үйл ажиллагааг үргэлж дэмжиж ингэ байдаг. 또 다른 지체의 고통을 자기 고통처럼 그렇게 느끼고 있는 것입니다. Тэгээ бас яадаг вэ? Нэг эрэгтэн өвдөхөд нөгөө эрэгтэн ч гэсэндээ тэр өвдөлтийг мэдэрч идэг. 그 다음에 이어지는 그 6번째 큰 제목이요. За одоо бүгдээрээ 6 дахь сэдвээр орж ийн. 8절인데요. За 8 дугаар эшлэл байгаа. 돈은 사닥다리로 상층에 오름. За 지금 6번째 큰 제목이죠, 목사님? 예, 6번째입니다. За 6 дугаар сэдв 8 дугаар эшлэл гэсэн 제목은 다시 한번 부탁드립니다. 제목은 사닥다리인데 이렇게 그 일자로 고든 사닥다리가 아니라 이렇게 돌아가면서 올라가는 사닥다리 말하는 겁니다. 이렇게 돌아가면서 올라가는 네네. 사닥다리로 상층에 오름. 이게 6번째 제목입니다. За тэгээд юу 6 дахь сэдвийн гарч нь болохоор ийм бушгирсан шат хийснэ гэж. Бурхан юу нэг давхраас ахуулаад 3 давхар хүртэлх мушгирсан шат хийснэ гэсэн сэдв. 8절 한 절입니다. За адилхан 8 дугаар ишлэлт нэгийг уншийе. Дундах хажуугийн давхрын үүдийг өргөөний баруун талд гаргажээ. Эндээс мушгирсан шатаар дунд ба дундаас 3 дахь давхар руу өгсдөг байлаа гэсэн. Амен. 아멘. 여기 제가 상층이라고 말한 것은 3층이 아닙니다. 상층이라는 말은 아래층에서 위로 올라가는 그 위층을 말하는 네. 거예요. 예. 네. 자, За энэ дээр 들으셨을 겁니다. хэдүүлээ болохоор 3 дахь гэхээс өмнө хэдүүл яаж хэлэх чинь яг дээд давхар руугаа гэсэн агуулга гарч ирж байна те. Дээд давхар. 세 개의 층으로 되어 있기 때문에 이렇게 밑에서 위로 올라가는 그 길이 올라가는 계단이 필요합니다. Тэгээд мэдээч хэрэг нөгөө эн чинь давхрууд байгаа учраас доороосоо дээшээ гарахад шат бол хэрэгтэй. 이 3층이라는 말을 또 다른 데서도 볼 수 있는데요. Тэгээд бид нэр энэ санчин гэдэг бид нэр энэ дээд давхар гэсэн агуулгыг бас өөр газруудаас харах боломжтой. 노아의 방주, 창세기 6장의 노아의 방주도 상중하 3층, 그러니까 아래층, 중간층, 위층 세 층으로 되어 있는 겁니다. За тэгээд хэдлээ Ноагийн хүүрч хавдрыг харах юм бол тэн дээр бас яадаг лээрээ давхрууд өгдөг. Тэгээд доор, дунд, дээд давхар гэсэн юм 3 нэр гарч иртэй. 거기 가장 위층에 노아가 있었던 거죠. За тэгэнгүүтээ хамгийн дээд давхарт нь Ноа байсан тийм. 그러니까 위로 올라갈수록 하나님과 가까워지고 위로 올라갈수록 위로 올라가게 되어야 하나님을 만난다는 의미를 노아의 방주도 그렇게 알려주는 것입니다. За тэгээд эндээс харах юм бол хэлээ те дээшээ гарах тусам эзэн рүү ойртох гэсэн агуулга бас орж ирж байгаа. 근데 이 돌아가며 올라가는 이 사닥다리가 어떤 의미가 있을까요? Тий. За тэгэнгүүт эндээс ясглаар доод давхраас дунд давхар руу, дунд давхраас дээд давхар руу өгсөх гэсэн агуулга байж байгаа. тэрэн дээр тойрог шатны талаар гарч ирсэн. 이 돈다는 것은 원점으로 돌아오는 그러니까 반복의 의미가 있던 장소로 돌아오는 반복의 의미가 있는 거죠. 뭐 안 됩니까? 아니 안 들리세요? Тэгэхээр саяны энэ шатаар дэшээ гарна гэдэг нь болохоор одоо хэдүүлээ ингээ харах юм бол тойрог шат гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тойрог шат гэдэг чинь одоо зүүн талаасаа тойроод баруун тал руу ирлээ дахиад тойрлоо зүүн тал руу ирлээ гэсэн ингээд нөгөө өөрөөр хэлбэл нэг тал руугаа дахин ингээ очоод буцаж иргээ дахин ингээ очиж байгаа гэсэн ийм одоо утга гэнэ. 근데 이 바닥에서 돌게 되면 그저 돌기만 하고 아무것도 변화가 없는 거죠. Тэгээд яг ингээ харах юм бол зүгээр нөгөө тэр шатаар ингээ зүгээр тойроод яваад байгаа юм шиг ийм мэдрэмж хүмүүс аав тэ нэг тийм өөрчлөлтөө юм шиг. 근데 뭔가를 계단을 밟고 돌아가는 것은 돌긴 하지만 제자리가 아니라 위로 올라간
위로 올라감이 이루어진 돌아감입니다. Тэгэхээр тэр нь ямар агуулга нь гэхэр чинь хичнээн ингээд тойрж байгаа юм шиг боловч эхний мэдрэмж нь болохоор зүгээр тойроод байгаа шиг мэдрэмж авна. Харин тэр чинь явц дундаа нөө шат чинь дээшээ өгсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ явц дундаа өөрчлөлт гарч байгаа гэсэн угаасаа дээшээ өгсөж байгаа юм чинь тийм өөрчлөлт гарч байгаа юм утга. 근데 우리의 모든 생활은 사실 똑같은 반복이 연속되는 생활입니다. Бидний амьдрал болохоор яг тэрэн шиг яг энэ давтагдж байгаа юм шиг ийм амьдралын хэв маяг байдаг. 근데 하나님의 말씀을 받지 않은 채로 반복되는 생활은 어떤 변화도 없는 생활이지만은요. Гэтэ хүн болгоны амьдрал давтагдж байгаа юм шиг ийм амьдрал боловч эзэн бурхан байхгүй амьдрал болохоор чинь эзэн бурхан байхгүй тийм амьдрал бол дэше өсөхгүй авч ямар ч ингээд нөгөө юу өөрчлөлт авахгүй тухай тойрогтол эргэлдэх амьдрал гэсэн. 근데 생활 속에서 하나님의 말씀을 하나씩 깨닫고 그 말씀을 실천하는 그런 생활을 한다면 똑같은 일상의 반복같이 보여도 위로 올라가는 상승하는 그런 성장이 있는 겁니다. Харин эзэн бурханы үгийг ингээд судлаад бясалгаад за тэр дунд ингээд үгэн дээр байрлаад ингэж буюу өөрөөр хэлбэл би эзэн рүүгээ үдээш тэмүүлж амьдарч байгаа ийм амьдрал яадаг гэхээр ялгаа авахгүй эргэж байгаа юм шиг боловч дээшнээ шат агсан байдаг гэсэн үг. 하나님의 말씀 받은 자가 어떤 과거의 실수를 반복하게 되면 과거와 똑같은 일은 하지 않는 겁니다. Тэгээ тэрний нэг жишээ юу гэхээр эзний үгийг сонсдог, эзний үгийг ингээд авдаг хүн яадаг гэхээр ялгаа авахгүй нэг гаргасан алдаага дахиад гаргаж болно л доо. Тэ? Гэтэ тэр хүн гаргалаа гэлэж гэсэндээ өмнөх алдааныхаа яг тэр цэгээсээ энэ удаагаар алдаа гаргасан ч гэсэндээ дээрдсэн байдаг гэсэн. Дээшилсэн байдаг. 똑같은 일을 했다 할지라도 뭔가에 결심이 생기고 다짐을 하고 또 그 똑같은 일을 하지 않겠다는 그런 간절한 노력이 생기기 때문에 조금씩 달라지는 거죠. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол яг ижлэхэн зүйлийг ингээ хийгээд байгаа юм шиг боловч тэн донд өөрчлөлтүүд ингээд нүдэнд харагдахгүйсэн явагдчих л байдаг. 그래서 우리 믿는 성도는 과거의 실수가 반복되는 일이 많습니다. Тэгээ бид нар яадаг вэ итгэгч хүмүүс ингээд нөгөө чи дандаа гэдэг үгийг ашиглах гэдэг нөгөө энэ асуудлыг дахиад гаргачлаа гэдэг ингэх гэдэг. 말씀을 깨닫고 결심하고 실천하다가 또 실패하고 다시 말씀을 깨닫고 간직하고 실천하다가 실패하는 일이 반복됩니다. Тэгээ бидний тэлийн амьдрал яг тийм ээ. Үгийг сонсдог, тэгээ босдог, тэгээ буцаад хүчаалтаад, тэгээд ундаг, дахиад энэ дээр ирдэг, тэгээ босдог, тэгээ дунаад, дахиад хүчаалтдаг гэж яг ингэж явдаг. 그러나 실수를 하거나 잘못을 한다 할지라도 이전에 했던 잘못과는 차이가 생기기 때문에 그만큼의 상승하는, 그만큼 올라가는 일이 생겼다는 겁니다. Тэгэхээр гэхдээ яадаг вэ бидний хувьд харах юм бол тэр өсөөд унаад буурж байгаа энэ өсөж буурж байгаа энэ амьдралын явц маань нэг л өдөрт эргээд харахад би өмнө хэлжсэн цэгээс зөндөө дээшилсэн байдаг гэсэн. Яг энэ тойрогчтой дээш өгсөж байгаа юм шиг. 그럼 성경 구절을 한 구절 읽어보겠습니다. Тэгэхээр Библийн нэг ишлэлийг харъя. 요한계시록 22장 2절 한번 읽어주십시오. Илчлэлт 22-ийн 2-ыг хэдүүлээ харъя. Илчлэлт 22-ийн 2. 네, 여기 누구를 시킬 가능성이 연출할까요? 자발적으로 하시지 않으면은 사모님이 읽으시죠. 네. 만약에 22-ийн илчлэлт 22-ийн 2-ыг унших юм байна уу? Байхгүй бол би унших гээд. 사모님이 읽으세요? 아무도 안 읽으시면. 일члэлт 22. 뭉상 사모님 읽으시고. 예. 일члэлт 22-ийн 2. За. Гудамж дундуур урсаж байв. Голын хоёр талд 12
Төрлийн үр жимс ургуулan сар бүр үр жимсээ боловсруулж буй амийн мод байлаа. Тэр модны навчис нь үндэстнүүдийг эдгээхийн тулд байв. 아멘. 아멘. 여기에 달마다 그 열매를 맺힌다는 말씀이 있는데요. За энэ агуулга гарах юм бол сар болгон үр жимсээ ургуулна гэсэн үг нь тийм. 이것은 달이 밝아지고 어두워지는 것을 반복하는 가운데서 열매가 하나씩 맺힌다는 것이고요. Шууд утгаараа хэлээ харах юм бол сар болгон үр жимсээ ургуулнадж яана гэсэн үг юм бэ. Ялгаа авахгүй нэг тойрог амьдрал гэсэн үг тийм. Тэгэхээр тойрог амьдрал боловч үр жимсүүд нь гарсаар юм гэсэн. 그래서 12달이 지나간 것만큼 12가지 열매가 맺힌다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл нэг жилд 12 сар байгаа гэж бодох юм бол 12 сар ялгаа авахгүй нэг сар болоод дахиад 2 сар болоод ингээ 12 сар өнгөртөд тэгээд дахиад дараагийн нэг сараа дахиад эхэлнэ. Гэтэ 12 сар өнгөрөхөд 12 төрлийн үр жимс гарна гэсэн. 어, 12 жил. 좀 더 보충적으로 다른 구절 하나 보겠습니다. За тэгэхээр дахиад нэг үйлчлэл харъя. 마가복음 4장 27절 이것도 읽어주십시오. 마가복음 4장 27절. Марк 4:27 уншиж хөө. Марк 4:27. За Марк 4:27 шөнө нь унтаж өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр өөрөө ч мэдэхгүй. 아멘. 아멘. 밤낮 자고 깬다라는 말씀은 육체의 잠을 몸이 자고 깨어난다는 말씀만 의미하는 게 아닙니다. За энэ дээр болохоор ч нөгөө нэг энэ шөнө унтаж өдөр босно гэдэг нь болохоор чинь яг хүний энэ бие махбодыг хэлж байгаа юм биш үү? 우리 영이 잠들 때가 있고 잠든 가운데서 깨어나는 때가 있다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл бидний сүнс гэсэн утга. Бидний сүнстэй одоо тийм унтаа хаваатал орох үе байдаг, сэргэх үеч байдаг гэсэн утга. 그래서 잠들고 깨어나고 잠들고 깨어난 걸 반복하는 가운데서 자라나는 성장이 있게 되는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм унтаж босч байгаа юм шиг тийм сүнсний хувьд ингэж унж босч байгаа юм шиг боловч гэтээ тэр дунд яадаг гэсэн бэ? Өсөлт нь байж л байдаг гэсэн. 아멘. 네, 아멘. 그런 가운데서 이제 하나님과 점점 우리의 성품이 가까워지는 그런 단계에 이르게 된다는 겁니다. Тэр бид нэр одоо тийм унж босч байгаа амьдралынхаа явцдаар эзэн бурхантайгаа ойрхон байх тусам бид нар тэр өсөлт байна гэсэн. 아멘. 그 다음에 이제 7번째 큰 제목입니다. За энэ л одоо 7 дахь том сэдвээр орж байна. 완성된 성전의 외형. За 7 дахь сэдв болохоор чинь төгс болсон сүмийн байдал гэсэн асуулт. 9절부터 10절까지입니다. За 9-10 дугаар ишлэл байгаа. 9절부터 10절까지 9절 10절 읽어주십시오. За 9-10-ыг уншия. Тэрээр өргөөг барьж дуусаад хошин банц түнзээр бүрэн түнчлэн өргөөний зэрэгэлдээ тус бүр 5 тухай өндөр салгаа барилга байгуулсан ба тэдгээр нь хошин хөндлөгч модоор өргөөтэй холбогдож байлаа. 아멘. 아멘. 성전을 기본적으로 돌로 지었다고 그래서 성전 건축이 다 된 게 아니죠. Тэгээ харах юм бол тийм эзний өргөөг зөвхөн хэдүүлээ нөгөө яг зассан чулуугаар ингээд барьлаа гэд өргөө бүрэн одоо эхний шат нь бүрэн дууссан боловч тэгээ бүр бүтэн дуусах байх нь тийм. 그런데 여기 이제 우리가 본문이 성전 건축이 마치니라라고 돼 있지 않습니까? За тэгэнгүүт гэтээ энэ чинь үсэн хэлээр өргөөг барьж дуусаад гэж болно эхэлсэн тийм ээ. 이것은 전체 모든 과정을 마쳤다는 의미가 아니고 기본 그 형태, 기본 형태만 다 지었다는 의미가 있는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор чинь эхний нэгдүгээр шат нь тийм одоо манайхаар бол нэг ясмууд зангидлаа гэдэг шиг тийм ерөөхдөө эхний шатны барилга нь дууссан гэсэн. 오늘날 건축도 콘크리트로 이렇게 이제 집을 지으면
그 건물의 기본 형태가 다 졌다고 그래서 그걸 완공됐다고 하지 않아요. Хэдүүлээ өнөөдөр одоо энэ удаа ч гэсэндээ нөгөө барилга барахад тэгдэг те эхний удаадаа одоо нөгөө нэг яг үндсэн цемент дулгаа явуулаа гэдэг чинь бүтэн болчлоо гэсэн үг биш шүү дээ те. 내부를 꾸미고 또 외부를 장식해야 비로소 그것이 다 완성되는 것입니다. Тэгээ ядрын дотор гаднаар бас те тэрийн засвар оруулдаг те маш гоё ингээд засах ихтэй болдог. 성도가 견고한 믿음으로 하나가 되었다고 하더라도 거기에서 더 단장해야 할 부분이 있다라는 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яг ялгаа авахгүй те эзний сүмийг барина гэдэг нь зөвхөн нэг одоо те гадна талын нэг барилгын ажил хийх гэсэн үг ерөөсөө биш байна. 다시 말해서 하늘에 속한 그리스도의 성품으로 덧입혀지는 것이 있어야 된다는 의미가 있는 거예요. 던 입혀진 그러니까 입힌 가운데서 또 더 입고 더 입는 더 입는 그런 의미가 있는 겁니다. 그 입은 위에 더 입고 입은 위에 더 입고 꾸민 거기에 더 꾸미고 그런 의미가 있는 거예요. За энэ агуулга болохоор чинь дараагийнх нь дахиад ингээд нөгөө эхний удаа барьж дууссан. Дараад нь хушин банз болон дүнзээр бүрсэн гэж байгаа тийм. Энэ ямар утга гэхээр чинь би эзний өмнө очих үедээ нэг удаа шинжлэгдээд нэг удаа засагддаг бол тэрний дараа дахиад засагддаг. дахиад очиод дахиад засагддаг гэсэн агуулга гэсэн. 이것은 결국 우리의 내적인 성품을 더 성장시키고 완전함으로 발전시켜 나가는 의미가 있는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний те доторх одоо нөгөө нэг бидний дотоод хүн бид нар нөгөө байшингийн дотор засал хийдэг шиг тийм ээ өөрийнхөө сүнсэнд ч гэсэндээ дотоод юм заслуудыг хийх хэрэгтэй гэсэн. Нэг удаа баригдлаа болоо гэсэн үг биш. 우리가 보통 말씀을 깨닫는 믿음이 있으면 다 되는 걸로 생각을 하지 않습니까? Бид нар болохоор юу гэдэг тэр нэг удаа үгийг ойлгочихвол за болчлоо гэж бодоод энэ библийг би үздсэн гэдэг их гээд үү. 그러나 베드로 후서 1장 5절에 보면 Гэхдээ 2-р Петр 1-5-ыг харах юм бол юу байгаа гэхээр 거기 믿음에 대해서 나오고요. тэр итгэлийн талаар гарч байгаа. 믿음 위에 덕 위에 지식을 그 지식 위에 절제를 이렇게 덧붙이는 게 있죠. За 2-р Петр 1-5-ыг харах юм бол тэн дээр юу вэ гэхээр ийм юм байна. Тэ итгэл дээр сайн чанар дээр мэдлэгийг гэх мэтчлэн ингэж яаж нэг дахиад нэмээд шинжилээд сайжруулах гэсэн юм байна. 그래서 믿음으로 출발해서 우리를 단장해 나가면 완전한 사랑으로 완성되게 됩니다. Тэгээ бид нар итгэл гэдэг зүйлүүд дөнгөж эхний алхам. Тэрнээсээ хойш дахиад саяны шиг сайн мэс чанарыг аваад ингээд нэмэх хэрэгтэй. 그래서 여기 7번째는 성도의 신앙 인격을 완성을 향해서 이렇게 단장해 나가는 그런 의미를 말씀하는 건데요. За тэгэхээр энэ нөгөө 7-р сэдвийг агуулга бол ялангуяа итгэж хүн ч гэсэндээ эзэн дээр ирчээд нэг удаа ирсэн бол болоо гэдээ орхих биш те. Бид нэр өдрөх тусам шинжилэгдэж сайжрагдах хэрэгтэй гэдэг хэлж байна. 첫 번째 작은 제목 들보와 널판지로 견고하게 덮음. За одоо эдлийн 7-р сэдв дотор болохоор дахиад ингээ хэсэгчилж үзэх гэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр 7-гийн 1-р сэдв. За 7-гийн 1-р сэдв болонгууд чи юу гэсэн бэ? Хушин банз дүнзээр бүрсэн гэж 1-р нь. 구절은 이거 맞춘 목사님? 예, 9절 한 절입니다. 네, 9-р ишлэгийг дахиад уншия. Тэрээр өргөг барьж дуусаад хушин банз дүнзээр бүрвэ гэсэн. 아멘. 아멘. 여기 9절에 백향목 석가래와 널판으로 이게 성전을 덮는다고 되어 있습니다. За энэ дээр харах юм бол хушаар бүрсэн гэсэн. Тэгээ бас банз дүнзээр бүрсэн гэсэн. 그럼 이 들보라는 말과 널판지라는 말이 각각 상징하는 의미가 있는데요. Энэ дээр гарч байгаа одоо тэр модны нэрнүүд байна тийм ээ. Энэ нэрнүүд бүхээр өөр өөр ингэсэн утга учиртай нэрнүүд.
그러니까 지금 제가 불러드린 들보와 널판지로 견고하게 덮는다라는 이 부분이 이것을 원어로 재해석하면 우리가 좀 색다른 문장이 나옵니다. Аа. Тэгэхээр энэ ч хэлж байгаадыг тус бүрчлэн ингээ аваад үзэх юм бол маш ингээ өөрөөр дуугчуд орж ирж байгаа. 그러니까 여러분들이 보는 성경은 그것이 보일지 모르겠어요. Тэгээ бидний нөгөө манай Монгол Библиэлд яг тэр утгууд нь бас гарч байгааг үгүйсэхгүй. 집은 노력하고 수고하여 견고하게 되는 것. 그 어디 부분을 말씀하시는 거사님? 지금 들보와 널판지로 견고하게 덮음 요 문장을 원어의 뜻을 가지고 다시 좀 정리하면 지금 불러드린 네. 내용이 된다는 거죠. 그러니까 이것도 적어 그, 놓으셔야 됩니다, 지금. 네, 그 내용은 뭐라 하시죠, 목사님? 다시 말할게요. 다시 말할게요. 네, 네, 맞습니다. 집은 집은 하나님의 집을 성전을 말하는 겁니다. 네, 우리가 성전이라고 말하는 그 한국말로 성전이라고 말하는 것이 그 네, 히브리어에는 다 집으로 돼 있어요. 네, 그래서 집은 노력하고 수고하여 견고하게 되는 것. 네. За, тэгэхээр ийм юм байна. Одоо энэ дээр болохоор хэдүүлээ 9-р бүд ишлэл дээр ингэж байна шүү дээ. Хушин ганц дүнзээр бүргэсэн ийм агуул байгаа. Энэ болохоор яг үндсэн тэр нөгөө нэг Библийн их хэл шүү дээ, тийм ээ. Их хэл дээр юу гэж байдаг гэхээр ер нь бол бидний нөгөө орчин цагийн Библиэлд болохоор бидний нэрч нөгөө нэг одоо сүм өргөө өдр зөрчүүлээд байгаа шүү дээ. А гэтэл яг үндсэн агуулгад болохоор гэр гэж бичсэн байдаг. Тэгэн гутаа тэр гэрийг нь энэ 9-р ишлэлийг хэлээ үндсэн орчуулгаас нь орчуулах юм бол юу гэсэн үг бол гэхээр гэрийг те хичээж тэгээд зүтгэж тэгээд гэрийг хичээл болгон зүтгэлээр илүү батбах болгов гэсэн агуулгууд гэдэг. 그러니까 Хичээл болон зүтгэлээр илүү батбах болгов гэсэн агуулгууд. 그러니까 이 견고함을 위한 조건, 견고함을 위해서 우리가 뭘 해야 될지가 여기 알려주시는 내용들입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тий хүн барьж байгуулагдаж батбах болохын тулд хийх ёстой зүйлсүүдийг бас хэлж байгаа гэсэн үг. 그러니까 이 들보라는 말이 그렇게 기록되어 있습니까? 저기 몽골 성경에 들보라는 의미가 있습니까? 들보라요? 예, 들보라는 게 뭐냐면은 지붕 위에 네네. 기둥 위에 올려져 있는 지붕을 받치는 큰 그 나무가 그 들보거든요. 지붕을 만들 때. 그러니까 네. 지붕이 이렇게 A자형으로 되어 있는 지붕 같으면은 네. 그 기둥 위에 올려놓는 그 들보라는 게 있어요. 네네. 그런 말이 있죠. 네, 그거는 그렇죠. 우리는 네, 있어요. 예, 근데 дүнз гэдэг агуулга чинь бидний чинь ийм штэ. Одоо жишээлбэл ийм юуг барьлаа гэж бодоход юу гэвэл нөгөө нэг дээвэр барьдаг штэ. Хэдүүлээ ийм гурвалжин дээвэр барьлаа гэж бодоход чинь гурвалжин дээврийн энэ дээврийг түшсэн ийм нөгөө нэг баг нь хоорондын ингээд дай мод гэж ярьдаг штэ манайхан. Тэр дай модыг болохоор чинь одоо энэ дээр болохоор Монгол Библиэлд болохоор чинь хуш тэгээд банз дүнз гэж штэ. Бидний хувьд бол тэр дай модыг бол банзар гэдэг баг тийм. Зөв. Дүнзээр нэг юм уу? Босгоод дүнзээр нэг юм. 그래서 이 들보라는 들보 같은 그 내용이 있는 것 같아요, 여기다. 네, 그렇죠. 그 들보라는 말과 널판지라는 이 말은 수고하고 노력한다라는 의미가 담고 있는 단어입니다. Энэ дээр болохоор ийм юм байна. Сайн гэсэн шүү дээ. Хичээл зүтгэлээр батфуг болгодог гэсэндээ гэрийг хичээл зүтгэлээр батфуг болгодог гэсэн агуулга байж. Тэрний хичээл болон зүтгэл гэдэг болохоор тэр хоёрыг хэлдэг гинэ. Өөрөөр хэлэх юм бол ийм баг нь тэр багныг ингээд батфуг болоход бол хооронд ингээд дай шиг юм идэж тай бод шиг юм. Тэр хоёрыг нэг нь хичээл гэвэл нөгөөт нь зүтгэл гэж үздэг гинэ. 그 노력은 견고해짐을 위한 노력이 돼야 된다는 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол
бат бөх болгохын тулд ялсэр хичээх хэрэгтэй бас зүтгэх хэрэгтэй байдаг гэсэн ийм агуулгад байдаг. 그러면 일반 건축 집을 말하는 게 지금 아니라고 했습니다. Тэгэхээр энэ дээр адилж болохоор чинь одоо яг нэг жирийн нөгөө нэг зүгээр нэг гэрний талаараас яриаг байгаад байна шүү дээ тий. 하나님께서 거하시는 우리 성전된 우리의 성품이 우리가 견고한 믿음을 갖기 위해서는 노력을 해야 된다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны тий бид нэр гэхдээ одоо энэ гэр гэдэг чинь болохоор эзний өргөөг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр эзний одоо ажлыг эзний үйлсэд тий бат бөх байдлаар зогсохгүй л яах ёстой вэ? Тий баган мэт зүйл надаас гарах ёстой, зүтгэл гарах ёстой. Тэгээ түүнийг бас түшиж өгөхтэй хичээл мэт зүйл ч гэсэндээ бас байх ёстой гэдгийг л хэлж. 우리가 말씀을 듣고 아무리 확실하게 그 말씀을 깨달았다 할지라도 더욱더 견고해지게 한 노력을 하지 않으면 가다가 그 믿음은 약해집니다. Тэгээ бид нэр яг энэ дээр юу хэлж байлаа чинь бид нэр эзний үгийг авдаг авангуудаа авж байгаа тэр эзний үгийг одоо нэг зүтгэлээрээ хичээлээрээ түүнийг сайн ингээд нэг одоо тордож гэх юм уу ойлголтоо тордохгүй бол буцаад хүмүүс ингээд сул дор олдог. 변할 것 같지 않은 믿음이 가다가 변하는 것은 그 이유가 있는데 그것은 외부 환경의 영향을 받기 때문에 변질되는 겁니다. Хүмүүс нэг удаа авсан зүйлээ ч юм уу одоо нэг би бол итгэлтэйг бодож юм тэр чигээр байх гэдэг. Гэтэл тэр итгэл нь яг нэг гадны нөлөөг авдаг, нөлөөг аваад ирэхлээр зэврэх, сулрах тохиолдол ч гэсэн байдаг. 그래서 우리가 변질되지 않기 위한 노력을 하지 않으면 자기의 그 믿음은 견고함을 지키지 못합니다. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой юм бэ? Тэр өөрийн гэсэн тэр надад байгаа итгэлийг тордохгүй бол буцаад тэр нэг хувирах, тэгээ зэврэх ийм байдал руу орж эхэлдэг. 아가서 1장 7절 보면은요. Соломоны дуу 1-7 гарах юм бол тэн дээр юу гэхээр 거기도 역시 마찬가지로 백향목 들보와 잣나무 널판지라는 단어가 나와요. Тэгээ Соломоны дуу 1-7 дээр харах юм бол энэ дээр ямар агуулга байна вэ? Тэгэхээр 아가서 1장 7절 말씀 좀 목사님. 예. Амийн голын хайрт чим нь алхан газар сүргээ хариулж амруулж үд дээр хэвтүүлэхээ hilээч нүхтийн чин сүргийн дэргэд би нүүрэндээ гівлүүртэй им байдал байх хэрэггүй. 그 솔로몬의 아가서는 목사님 솔로몬의 아가서 맞는 거죠? 예, 그렇죠. 아가서, 예. 1장 7절 말씀. 예. 네. 여기도 들보가 나오고 그 널판지가 나오죠? 아닌 것 같아서요. 그럼 들보라는 말이 안 나와요? 네, 이게는 амин голын хайрт. Одоо энэ дээр болохоор чи энэ агуулгууд яг ижилхэн чинь асуудаг байх шиг байна. Би ойлгохгүй юм лу. Амруулж үд дээр хэвтүүлэхтэй. Амруулж үд дээр хэвтүүлэхээ хэлээч нү. Миний ойлголт байхгүй болсон байна. нүхтийн чин сүргийн 구절이 잘못됐나? 제가 한번 다시 확인해 볼게요. 그럼 일단 설명하면서 제가 다시 알려드리겠습니다. 그래서 тайлбарлага дахиад шалгаад хайгна. Би бол ойлгохгүй. 성경 구절 하나 다른 거 적어 놓으시면은요. 네. 고린도전서 3장 12절. 1-р Коринт 3:12. 어, 3장 12절부터 15절까지입니다. 네, 1-р Коринт 3:12-оос 15 дугаар эшлэл хүртэл. 읽을까요, 목사님? 아니요, 이거 읽는 게 아니고요. 네, энийг та юусэн давхар би тэмдэглээд авчих. Энэ агуулга бас байгаа. 이 구절을 각자 그 시간 날 때 읽어보시고. 이들 агуулгуудыг та цаг нь болохоор ч уншиж үзэхгээрээ. 지금 성전 짓기 위해서
그 성전을 짓는 데 필요한 그 우리에게 있어야 할 조건을 말씀하는 거 아닙니까? Одоо энэ агуулгуудыг харахаар бид нар чинь гол одоо зүйл чинь эзний тэр гэрээг буюу эзний өргөөг барих тал дээр одоо сурч байгаа шүү дээ. Тэгээ сураад энэ дээрээс суралцаад явж байгаа. 그러니까 어떤 조건이 성전이 가져야 할 조건인가 그걸 설명하는 구절인데요. 지금 우리 적은 구절, 불러드린 구절이. Одоо хэдүүлээ ингээд сая таны тэмдэглэж авсан жишээлх юм бол 1 Коринт 3-ын 12-оос 15 ч гэдэг юм уу те энэ агуулгууд болохоор чинь эзний өргөөг барих үед ямар тал дээр бид нэр одоо харах хэрэгтэй юм бэ гэдэг агуулгууд гарч ирж байгаа. 그러니까 성전이 가져야 할 조건, 다시 말하면 성전의 가치를 무엇으로 우리가 설명할 수 있는가? 그걸 예. Өөрөөр хэлэх юм бол эзний өргөө шүү дээ. Эзний өргөөг бид нэр хэрхэн үн цэнтэйгээр аль тал дээр нь анхаарч барих тал дээр ингээд зааж өгч байгаа тийм. 그것을 이 구절을 읽고 그 부분을 한번 이렇게 정리해 보시기 바랍니다. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ агуулгуудыг уншаад таад минь энэ дундаасаа тий эзний өргөөг барих чинь бас тэр нэг анхаарах зүйлтэй утга учиртай баригддаг ингээд харуулъя гоо зүгээр. 어떻게 지어진 성전이 가치 있는 성전인가 그걸 그 찾으라는 말씀이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр юг эзний өргөөг хэрхэн барьж гин вэ? Тэ барихтаа юу юун дээр анхаарч гин вэ гэдэг талаас анхаарах хэрэгтэй. 그렇게 해서 이제 간략하게 긴 설명이 아니라 한마디씩 말할 수 있는 간략한 내용으로 정리해 오시면 됩니다. 이게 숙제인가요, 목사님? 네, 예, 과제입니다, 과제. Энэ гэрийн даалгавар шүү манайхаа. За таад энэ саяны бичсэн агуулгуудыг харахтаа тий эзний сүмийг яаж барьж гин үү? Хаана нь юу хийсэн бэ? Гэх мэт юун дээр анхаарсан гэх мэтчлэн зүйл дээр нь сайн хараад ажиглаад ирээрэй. 그리고 방금 전에 그 아가서 1장 7절도 제가 1장 17절도 지금 보니까 제가 맞는데요. 17절인가요? 목사님께서 저한테 7절로 말씀하셔가지고. 그렇게 들으셨군요. 1장 17절입니다. 다시 한번 그럼 읽어주세요. юу Соломоны доо 1-7 биш 1-17 гэж чинь. Тэгнэ тэр нэг шал өөр юм байна. Энэ дэр тийм байна энэ шүү. Өргөө дээвэр маань хуш мотон адар таазан агар мотон. 제가 잘못 불러드린 게 맞네요. 제가 여기 체크를 7절로 적어놨어요. 17절입니다. 예. 제가 잘못했습니다. 예. 남아 буруу орчуулаг байна гэж шүү. Өөрөө 17 гэж хэлсэн байна гэж шүү. 한번 읽어주십시오. 한번. 예. За нэг уншаад гэлсэхээр 17 дээр өргөө дээвэр маань хуш модон адар таазан агар модон гэсэн бол адар тааз. 아멘. 네, 그 내용이 맞죠? 네, 맞습니다. 아주 가까운 내용인데. 예. 일단 두 번째 작은 제목입니다. За, тэгэхээр одоо хэдлээ чи нөө 7 дугаар сэдв дотор явж байгаа шүү дээ. Сая 7-гийн 1-ийг үзсэн бол одоо 7-гийн 2-роо орж байгаа. 제가 과제에 내드리는 것은 따로 시험을 안 보기 때문에 과제 하시는 것과 이렇게 그 대답하시는 것, 성경 읽으시는 것 이런 걸 종합해서 제가 점수를 평가를 내기 때문에 시험 보시는 거라고 생각을 하시고 해오시기 바랍니다. 네, 다들 너 даалгавар өгч байгаа шалтгаан нь удирдлын төгсгөлд ч юм уу төгсөлтийн шалгалт гэж авахгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр донд өгөгдөж байгаа энэ даалгавруудаар чинь шалгалтын дүнд тавигдах учраас та нэг шалгалт өгөх гэж байгаа гэсэн ийм сэтгэл зүйгээр маш ингээд хийгээд ирээрэй гэсэн шүү. 그다음에 두 번째 작은 제목인데요. 7-гийн 2-р сэдвээр орох гэж байгаа. 백향목 다락방을 건축함. За тэрэн дээр болохоор юу гарч ин гэхээр хуш модон дээврийн өрөөг хийсэн гэсэн тийм 10절이고요. 10 дугаар ишлэл дээр байгаа гэсэн. Энэ 10절 읽어가면 목사님? 예, 10절 읽어주십시오. Түүнчлэн өргөөний зэрэгэлдээ тус бүр 5 тохой өндөр залгаа барилга байгуулсан ба тэдгээр нь хушин хөндлөвч модоор
өргөөтэй холбогдож байлаа. 아멘. 아멘. 지금 그 다락방은, 이 골방은 아까 말씀한, 그 전 천장 위의 다락방과는 다른 골방입니다. Одоо энэ болохоор нөгөө нэг тэр нөгөө доод давхар, дунд давхар, дээд давхар гэдсэн тэр нөгөө нэг дээд өрөөний өрөө өсөн шүү дээ. Тэрнээс дахиад өөр гэсэн. Өөр хажуу талд нь баригдсан ийм жижиг одоо өрөө байна. 어떤 성전의 외형 그 그림을 제가 좀 보여드리면 좋겠는데, 우리가 또 찾아보면 그 확인 가능한 겁니다. Таадмараас нөгөө юу гэдгийг юунтэй энэ эзний өргөний зурагын хэлбэр бас байх юм бол хайж үзэж болно шүү за. 기본 성전 건물 외에, 기초적인 성전 건물 외에 그 옆에 붙어서 성전보다 낮은 높이로 방이 이렇게 돌아가면서 지어져 있는 걸 볼 수 있어요. За тэгэхээр энэ дээр хэдлээ харах юм бол тэг эзний өргөөг тойруулаад ингэ жижиг байрууд, жижиг өрөөнүүд гэх юм уу? Тийм зүйл ингэ байгаа юм шиг байна. 그러면 зэрэгэлдээ тусбар 5 тухай. 예, 그러면 아까 골방이란 말은 아까 설명한 대로 하나님께 은밀한 깊이 있는 기도를 하는 성도의 마음이라고 하지 않았습니까? 네, хэдүүлээ дээр нь нөгөө хамгийн дээд хорт баригдсан тэр өргөний талаар ярихдаа эзэн хандаад залбирах юм өргөө гэж ярьсан тийм. 하나님을 모시고 성전되어 사는 사람은 항상 기도하는 자가 되어야 하는 것이고요. 네, ер нь бол би өөрөө сүм гэж өөрийгөө бодож байгаа бол тийм би миний сүмийн дээд талд нь эзэнтэй харьцдаг тийм одоо өөрөө байх хэрэгтэй бөгөөд тэр өрөөндөө би өдөр бүр эзэнтэйгээ уулзах ийм залбирлын цагийг заавал гаргах хэрэгтэй. 아직 하나님과 하나 되지 못한, 아직 성전이 되지 못한 다른 성도들도 역시 마찬가지로 함께 기도하는 것이 마땅합니다. Тэгэхээр харин одоохондоо тэгвэл эзний тэг хүн нүгүү өөрийгөө эзний сүм гэж бодохгүй байгаа хүн ч гэсэндээ яах вэ? Тэр эзэн дээр хандаад бас энэ залбир цагийг гаргах хэрэгтэй гэсэн. 교회에서는 목사님만 기도하면 되는 것이고, 가정에서는 그 가정의 인도자만 기도하면 된다는 생각은 잘못된 생각입니다. Хүмүүс юу гэж боддог гэхээр чуулган дээр зөвхөн пасторл залбир гэж боддог. Тэгэнгүүт та гэр бүлтэй гэх юм бол зөвхөн аавал залбирч гэх юм уу те ингэж бодох гэдэг. Тийм ерөөсөө биш байгаа. Залбирсаа тэг зөвхөн пасторлоо ч юм ингэж өгөхгүй биш. 가정이 신앙의 인도자를 위해서 다른 가족들도 함께 기도하고 교회 목사님을 위해서 다른 성도들도 같이 기도해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тэ чуулган байлаа гэх юм бол одоо тэр дээрээс эзэмхийн пастор залбирч байгаа гэсэн хажуу талаас нь ингээд хамтдаа залбирх хэрэгтэй. Гэр бүл байлаа ч гэсэндээ зөвхөн өрхийн тэргүүнд зөвхөн ээж аав гэхгүйгээр тэ гэр бүл хамтдаа нийлж нэг цаг баг болох хэрэгтэй залбирлыг. 그렇게 할 때 그 성전되어가는 그 사람이 더 견고하게 성전이 지어져 가고 그렇게 말씀하고요. Тэгэхээр тэгжээж нөгөө яадаг юм бэ? Тэр нөгөө сүмийг баригдана гэдэг чинь тэрийг хэлж байгаа. Сүмүүд эзний өргөө баригдаж байгаа шиг тал талаас нь олон зүйл баригдах хэвээр. 이 연접대 붙어 있기 때문에 성전이 자기 인도자가 잘 성전으로 지어져 가면 거기에 대한 혜택과 좋은 것을 같이 기도하는 자가 받게 된다는 거죠. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр харж байна те өргөөний хажуу талаас нь тусбар 5 тухай юм одоо жижиг өрөөнүүд байсан гэдэг шиг те таа ч гэсэн бас одоо нэг эзний өргөөний нэг өрөө болоод те хамтдаа ингэ баригдах хэрэгтэй гэсэн үг. 지금 말씀한 내용을 설명하는 구절이 이제 읽을 구절인데요. За одоо хэдүүлээ Библийн ишлэлийг хараад тэн дээр илүү тодорхой харагдана. 고린도후서 1장 11절입니다. 고린도후서 1장 11절 말씀. 예. 2-р Коринт 1:11-ийг хараа хэдүүлээ. 2-р Коринт 1:11 дээр юу нэхлээрэ? 누가 읽어 주십시오. За хэн нэг уншиж өгөх манайхаа? Ийхүү гуйлтаараа та нар бидэнд туслан олон хүний залбирлаар бэлгэн сойрхогдсноор бидний өмнөөс талархал өргөгдөнө. 아멘. 아멘. 목회자를 돕는 가장 좋은 방법은 아까도 그 말씀을 했지만
기도로 돕는 것이 가장 훌륭한 도움입니다. Тэгээ энэ дээр хэлж байна тийм. Одоо удирдагчдад туслах янз бүрийн арга байж болно. Гэхдээ хамгийн тийм шилмэл арга бол залбирлаар туслах гэсэн. 인간의 힘의 도움은 한계가 있지만 기도는 하나님의 크신 능력을 불러오는 거기 때문에 기도하는 것이 가장 큰 도움을 주는 방법이죠. Тэгээ бурхны хүний хүч гэдэг зүйл бол тийм ингээд сул дор байдаг тийм. Харин бурхан руу хандсан бурхантай одоо хүч нийлүүлэхэд тийм тэр өөрөө яах вэ? Асар тийм ихийг бүтээн. 그래서 목사님이 기도의 도움으로 잘 성전으로 건축되어지면 그 결과가 어떻게 나타날까요? Тэгэхээр бид нэр те пастор залбирлаар тэр эзний сүмийг барьж явах үед бид нэр хажуу талаас нь залбирлаар туслаад өгвөл яана гэсэн бэ? 더 신령한 은혜, 더 깊이 있는 영이 필요한 은혜를 더 풍성히 많이 받을 수가 있겠죠. Тийм бол бид нар яах вэ? Илүү те тодорхой те эзний зүгчийг авсан те илүү олон зам үүд нээгдсэн ийм боломжуудыг хэдлээ харах болно гэсэн үг. 그래서 목사님께로부터 가장 은혜 많이 받는 사람이 바로 그를 목사님을 위해서 기도하는 자가 가장 많이 은혜를 받을 수 있는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Бид нар пастортай, тэ чуулганы ахлагчдартай, удирдагч нартай хамтдаа энэ залбирлын тэ энэнд зогсох нь маш ингэж нөлөөтэй гэсэн үг. 또 목사님과 성도의 관계뿐만 아니라 모든 성도와의 관계는 서로 돕는, 서로 협력하는 그런 관계가 되어야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Харилцан одоо тийм туслах тэ ийм одоо хүч хэм харилцан туслалцах юм одоо баг болох хэрэгтэй гэсэн үг. 신앙으로 하나가 되었다면 서로 돕는 것은 그건 분명히 그렇게 하게 되는 것입니다. Тэгэхээр хамтдаа нэг болно гэдэг нь одоо тий харилцан биемдээ туслана гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн үг. 그런데 아까 말했다시피 가장 효과적인 도움, 가장 좋은 도움의 방법은 서로 위해서 기도해 주는 거죠. Тэгэхээр хамгийн одоо нөгөө нэг үр нөлөөтэй тусламж нь юу гэсэн бэ? Бие биенийхээ төлөө залбирах гэсэн. 그래서 다른 사람을 위해서 기도해 줄 수 있다는 것이 그 자기가 하나님과 점점 가까워지고 있다는 증거가 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Бусдын төлөө тий нэгнийхээ төлөө залбирч өгнө гэж байгаа бол эзний өмнө ч гэсэндээ тэр хүний одоо юу тэмцэлтэнд хөдлөөс оролцож байна гэсэн үг. 빌립보 1장 27절 적어 놓으시고요. За Филиппо 1:27 даараарай. бичээд аваарай. 서로 협력하는 마음을 갖고 있는 자들이 복음에 합당하게 생활하는 자들이라고 설명하고 있습니다. За энэ дээр арах юм бол тий харилцан тэгээд бие биендээ туслах бие биентэйгээ одоо гар барилцж байгаа хүмүүстэй бие биенийхээ үнэн чандууд гэсэн юм агалуу. 여덟 번째 큰 제목 말씀드리겠습니다. За 8-р агуулга хэдүүлээ харъя. 성전을 건축한 솔로몬에게 주신 약속. За тэгэнгүүт 8-р сэдэв болохоор чинь Соломон юу сүмийг барьсан Соломонд өгсөн амлалт гэж. Сүмийг барьсан Соломонд өгсөн амлалт. 11절에서 13절이고요. 11-ээс 13 дугаар ишлэл байгаа. 이것은 또다시 세 가지로 나눠지는데요. За энэ болохоор дахиад дотор хэвлээ 3 хэсэгт авч үзнэ. 8-1, 8-2, 8-3 гэд. 작은 1번. За 8-1-р сэдвэр болохоор 법도와 윤례를 지켜 행하라. За 8-1-р хэсэг болохоор чинь хууль болон эзний тушаалыг заавар дагаарай гэсэн агуулсан. 11절에서 12절 상반절입니다. За 11-ээс 12-ийн А хүртэл. 근데 여기 지금 11절, 12절 지금 읽고 나면 설명할 시간이 좀 안 되기 때문에 오늘은 여기까지 마치고 이제 다음에 이어서 설명하도록 하겠습니다. За хэвэл өнөөдөр ингэж дуусгая. Яагаад л нөгөө шин сэдвийг эхэлчихлээр нөгөө дунд нь тайлбар дээр цаг болчих гээд байна тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж дуусгая. 그 과제 내드린 거 한번 그 구절 읽어보시고
이렇게 떠오르는 생각을 부담감 갖지 마시고 어떤 정확한 답을 요구하는 게 아니니까 떠오르는 생각만 잘 정리해서 말씀하면 되겠습니다. Манайх нэг гэрийн даалгаврыг болохоор тэр өгсөн одоо нөгөө ишлэлүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр ишлэлүүдийг уншаад та зөв өөрийнхөө бодлоор бичээд ирэх гэж. Энд болохоор зөв хариулт гэж байхгүй, буруу хариулт гэж байхгүй боловч та ямар ч өөрийнхөө тийм яа нэг ийм зүйл байгаа хаа гэж бичээд ирэх гэсэн үг шүү дээ. 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 저에게 주신 귀한 기회의 시간을 잘 활용하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь танд өгсөн нандин цагийг бид нэр зохистойгоор ухаалгаар ашигладаг хүмүүс байлгаж өгөөч. 하나님과 함께 살아가는 삶을 위해서 늘 노력하는 저희가 되게 하여 주시고 Эзэн тантай хамт алхдаг амьдрал дотор үргэлж хичээдэг нэгэн байлгаж өгөөч. 하나님께서 저희 안에 계심을 보여주는 삶이 되게 하여 주시고 Эзэн бидний амьдралд та байгаа гэдэг нь бидний амьдралаар харагддаг тийм хүмүүс байлгаж өгөөч. 우리 예수님께서 이 땅을 성전으로 살아가셨던 것처럼 Эзэн та энэ дэлхийг эзний өргөө мэт хайрласны адилаар 저희도 하나님의 일하심을 나타내는 성도의 삶, бид ч мөн эзний алдрыг илэрхийлсэн итгэгчийн амьдралаар амьдарч 하나님의 영광의 빛을 많은 사람에게 비추는 삶이 되게 하여 주시옵소서. эзэн таны гэрлийг олон хүмүүст тусгасан хүмүүс амьдралаар амьдрахад туслаач эзэн. 들은 바 말씀이 생활 가운데 더 깊이 있는 묵상으로 이어지게 하여 주시옵소서. Эзэн танаас сонссон амьдралын үг болгоныг бидний амьдрал дээр та суулган үр жимсийг ургуулгалтгой. 시간이 이를수록 또 위로 성장하고 하나님의 성품에 가까워지는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь цаг хугацаа өнгөрөх тусам бидний дүр төрх тань руу илүү ойртож таныг илүү дуурайсан тэгснээр таны алдрыг илэрхийлсэн хүмүүс байлгаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 이 지금 성전에 관한 말씀이 좀 어려운 부분이 많은데 통역하는 것도 수고 많으셨고 다 번역하시는 수고 많으셨습니다. 네, 맞습니다. 목사님 수고 많으셨습니다. 네, 예, 한 주간 동안 평안히 지내시고 다음 주에 뵙겠습니다. Манайхан нэг 7 өдөр ирүүлэг байгаарэ гэж нэг 7 тулцъя. За 네. үзүүлэлээ даралт хийчих.